apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mga nan, tersulakay! Na, kasla di namit pagan ano ti ibagbagak. Manganan ko na! Na, talaga ati cellphone na ti ayan ti atensyon na. Sakit sa bali ti isom na. Asit gak man ti loko. Mangmangag mo ka di ti bagbagak, ah? Ay nawaw, makapakigtot kamat bakal. Itay-pay ngay ayaban ka. Asino ta kachat mo aya? Kachat, adda ayamay. Kano ta cellphone mo ti ayan ti atensyon mo? Gapotay ni gamak ti cellphone ko, adda dagosan ti kachat ko. Di la mabalin nga adda laang buybuyaal. Siguradom laang apod no tay bagbagam? Ha, maduktalak laang nga adda kachat mo dito. Ay nawaw. Ay nawaw. Anya law na ti pagdanagam bakit? Amom ti password ti Facebook ken Messenger ko. Siguradom lang. Bisin mo lang dahi tabakit. Mangan takit din. Nay, nagapwa marihuana. Intulod ko lang ang dagiti ubing ije pagadalan, Mare Rosa. Apay ngay nga ro dakasta tila nga maray. Kasla adamot na dagsan aparikot mo. Adda nga min madlaw ko kanila kay kumare. Ay nawaw, anyamot day ta madlaw mo kanila kay mo maray. Addan samot ten babae na day chay. Babay, nakitam aya maray. Kasano mo nga min, Mare? Sumanelpon mag. Di lukatam ti Facebook kan Messenger na tapno maamwam ti pudno maray. Day tangarod, Mare. Amok ti password ti Messenger kan Facebook na. Ngam awan mo ti makita kakachat na ijay. Nay, ang mga no adadami account na maray. Awan mo't laang, Mare. Amok tano maminsan kat bulbuludot ti cellphone na. Amen, a social media account na maray. Kinita mo. Facebook kan Messenger laang, Mare. I-check mo iti TikTok, Instagram kan aminan a social media account na maray. Ang mga nun nalaing lang amang ilamang nila kay mau. Di mo may bati ta cellphone mo, pare Kelso. Kat madama ti trabaho tayo. Babit langan, pare imong. Asino ta kachat mo aya, pare? Adda lang kit-kitaak, pare. Sika, ah? Adan samatan ilimliman mo, pare. Ay nawaw. Awan ah. Ala, agawam nga rudan no nyaman ay tangar aramidem. Ang mga nusumangpat ni bus kat makita na kang cellphone dita. Wan pare, umuna ka ni Jay. Sumaruno aktaw. Mabit langan day taw. Di mo ka di pa'y usaran ti cellphone mo, Terso. Apay ko ma. Mabalin ang mabulod. Ay, wala bakit? An-anuam? At dalaang man kita, ah. Sigurado ati Messenger kan Facebook ko man ang tikitaan na. Oh, apay akasta ti isang mo. Awan bakit? Adto'y ti cellphone ko. Bulodam, isublim matla dagos ah. Win ka di ka madanagan. At dala kita, lakay. Isubli kon ti cellphone mo, lakay. Anya ngay, adda ka di nakita. Awan? Amo ka, pagpampanunutan nakmanan iti dakas, iso akasta. Na. Awan pagdanagam, tagudboy to'y asawam bakit? Na, aping arod akasta ti katawam. Kasta matasigod ti katawak bakit? Saan mo? Kasla adda kayat asawan ti katawam ita. Adda ka di limlimod mo, ah? Ay nawaw,
At dayta ka manen bakit? Mangrugi ka man ako nakon. Maminano ka di nga ibagakken ka, nga awan tirumbang nga pagdanagam. Kumusta kayo mutun ditoy? Wana, anak ko. Nasaya at lata mo, tatang. Sigurado ka kaday? Amangan ko no sakit ti ulo mutun, ti ipapaay ti anak ko ka. Saan matkit di, tatang? Awan ti maibagak iti asawak no may papan iti trabaho. Tanagagat mo't piman. Amo na ti responsibilidad na iti asawa ken anak na. Iso na lang, takaslaad da katsyatsat na numaminsan, tatang. Katsyatsat kunam. Un, tatang, madanaganak, taamangan no adamot ten ti chatmate day ti aterso. Ay nawaw, buludom ti cellphone na anak. Amangan no aday limlimod na. Inaramid kun day tatang. Awan tinakitak iti Facebook ken Messenger na. Linukatak pa'y amin a social media account na. Ngam awan nakitak, tatang. Uray iti messages. Awan matlaong. Apay nga ron ngagdwa-dwa ka kenkwan, ano awan mo't gayam ni nakitam. Adda nga min dagiti gundaway at ti cellphone na ti ayan ti atensyon na. Sabali pa'y ti isem na no daduma, tatang. Lukas ta nga ron, masapo na paliiwam ti asawam. Ang mga no damot tin kalukwan nga aramidin na. Kumusta nga ay marihuana? Natiliw mo, di asawam? Awan mo tinakitak nga ebidensya, maray. Ay nawaw, imposible maray. Lino katam aminan a social media account na, maray? Un, maray, inaramid kun dayta, ngam awan latamang. Ay kat, amangan no talaga ang awan ti babae nila kay mo, maray. Amangan no si kalaang ti mangipapan iti kasta, maray. Nga ta, maray? Diyak mo maray. Sigun kin ka kat awan mo't nakitam, saan aya? Sabagay, amangan no siyak ti ayan ti parikot. Amangan no uay aklaang kadagiti makitkita. Nalabit akas ta, maray. Aywan, agkapita pa'y, maray. Adain lingtak nga ubay, iso ti ikapita. Apay kasta ti panangkitam kanyak, bakit? Awan mo't amok abasol ko ken ka. Agtugaw ka pa'y man, emong. Ay nawaw, apay ka di. Pagdanagan naklauray mo't. Adala kayat ko amaamuan. Ibagam ti pudno kanyak. Anya ti kahit mo amaamuan, bakit? Adda ka di babae ni Tersaw. Anya? Katrabahuam ni Pari Terso nga asawa ni Marijuana. Saan ka day? Amangan no adda nadlaw mo kenkwana. Amangan no adamot mangitultulod iti balon na iti pagtrabahuan niyaw. Awan, bakit? Makitkitak nga da katsyatsat na. Ang awan pa'y mo tinakita ka babae na. Sigurado ka? Amangan mat nagululbud ka. Ay nawaw, pudno ti bagbagak, bakit? Hindi nakman iraman iti isyo ti kumparek. Amum may tanasingpitak nga asawam. Ay maray, kinasaritak nila kay kaw. Kat awan kanumat tinakita na ababae nila kay mo. Di bali latan, maray. Amangan no siyak laang tagpampanunot iti dakes. Ni, nagmayat man ta kurtina, maray. Magustok ti kulay kan disenyo na. Ay wen, maray. Saglala ka laang day ta kurtina. Nagkatangam iti kasta, maray. Iti online, maray. Nagapo iti Shopee day ta. Mabalin nga isend mo ti link kanya. Ay kawun Ag-search ka lang iti Shopee, maray. Ado ijay. Ado ti mabalin a pagpilyam. Saglala ka pa'y. Ipadas kuntuman, maray. Wan maray. At least, i-deliver da pa, di tabalayaw. Saan ka amabannaw? Kitaam lang tapno dagiti legit seller laang ti paggatanga, maray. Adu nga minon ti scammer ita apanawan. Un, maray, ay picturak man nga rod ti kurtina, maray. Ay wan, sige lang, maray. No problem. At dalod mo, Terso? At damag bakit? Mabalin abuludot ti cellphone mo. Nag-expire nga minan ti load ko. Ay nawaw, an-anwam manan. At dalaang kita, Anya ti kitaan? Basta. Awatam. Awan mo't lang ti makita mi ti cellphone ko. Bakit?
Agyaman naklakay. Wan gayam. I-charge mo dahi ta malpas ka, bakit? Wen, siyak ti makaam mo. Ay nawaw, anya ngay dayton. Adamot ti kachat na iti Shopee account na. Babe, kunana pa'y. Ay, imposible no Shopee seller daytoy. Adda pa'y ti good morning kan good night da iti tunggal maysa. Ay, naglukon na. Umay ka man pa'y tirsaw! Ada ter aramidat ditoy. Apay ka diaya? Ay nawaw! Basta umay ka ditoy, no imbagak mo umay ka! Anya ti pagamaya? Anya ti kayat asawan daytoy, Bakit? Anya dayta, Babe ti awag yo iti tunggal maysa? Ha? Asino dayta? Asino ti kachat mo iti Shopee account mo, Bakit? Asino ta babaeng kunak? Isu mo lagayam nga awan ti makitkitak iti social media account mo. Iti Shopee mat gayam ti pangkunkuntakan nyo iti tunggal maysa? Ay, una yun dayta pamuspusan nyo? Tatang, Ay nawaw. Ran ano kasi ka, Tirsaw? pinagtalaw nak ni bakit ko tatang. Awan ti amo, daduma pa panak. Apaya pinagtalaw na ka. Pangasyo, tapastrakan nak, tatang. Apaya pinagtalaw na ka, kunak. Kasano na kita nakiyaw? At dadapay lang iti pagadalan, tatang. At pudno ka man kanyak, Tirsaw. Adan sama tinaramid mo akalukwan. Iso akas ta tinaramid ni bakit mo kin ka. Awan, tatang. Mapanak iti ayan yung itong madamdama. Ta kasaritak ni bakit mau. Imposible mo. Tapag talawin na ka, no awan makagapaw. Anya ti kalukwan nga inaramid ka anak ka, Juana. Pinagtalaw ko tadda babae akatsansat na tatang. Saan lang amay sa taluda? Anya, kunak man no awan nakita mi ti social media account na. Saan nga iti social media account na ti pangkunkuntakan na kadagita babae tatang? Shopee chat box ti usaran dagiti loko. Anya, Iso adyak nakita adagos ta iti Shopee mat gayam ti ayan ti kalukwan na. Talaga nga impamuspusan da tatang. Pinagtalaw mo kanumat nila kay Mau Marijuana. Ayun mare, adda iti ayan ni tatang na ita. Apay a pinagtalaw mo, Maray. Kasano nga dagiti anak yo? Ay, amo kun ti palimod na mare. Palimad. Pudno ti atap ko nga da katsatsyat na ababae. Katno si kamat mismo tinangibaga kanyak ide nga awan tinakitam iti social media account nila kay Mau Maray. Talaga nga awan mare. Ngamin, Shopee chat box ti usarenda kadagiti babae na. Saan lang amay sa babae tinakitak akatsatsat na. Taluda. Anya? Nalaing nga rod nga agiri medyo mare. Agasam ta iti Shopee pay laang mat. No saan aga po iti kurtina na kurso na daa. Diyak pay naamuan ti may papan kadagiti katsatsat na. Ay nawaw. Mabalin gayam tikas jay, Maray. Un mare, kitaam kiti ang mga no adamot ti katsatsat nila kay mo iti Shopee wenno Lazada account na. Talaga mat dagita at cheater Nalaing da amang ipamuspusan. Ay talaga mare, kabailandang aramiden ti ipagarup tayo nga imposible. Buludak man ti cellphone mo si Kaimong. Ha? Ay nawaw. Ape ka di ro sa bakit? Adalaan kita Anya ti kita maya. Ti kayat ko kat si Kati mangilukat. Kita man ti Shopee account mo. Ay nawaw. Ape ti Shopee account ko. Basta lukatam ta kita Ada ta. Si kalangot ti mangus-usari ti account ko. Mabit lang. Anya day di aya bakit? Di ka maawatan mo. Nalpasan. Timat Lazada account mo. Awan ti Lazada account ko. Kita nga rod. Ada ta na Sige, kita. Awan ti Lazada app ko. Apay nga minaya. Wana, ta Shopee ka no, matius-usaran da kumparim aterso kan ti babae na.
Isaw, ti ko na ni marijuana. Amangan ko na kung adamot ti kachachat mo, di ta Shopee. Ay nawaw, ure kastuyak lang nga tao. Diyak maaramid ti kasta, baka... Mangiramraman kamot, pare Tirso. Ay nawaw, mangiramraman mo't nga ibagbagam dita, pari imong. Ada ka lumot kachat mo iti Shopee. Ah, Iso nga di nagawid Nag-imbestiga kit din ni bakit ka. Nairaman pa yan ti Shopee account ka. ay, kwa, pare. Agbalbaliw ka man ngamin, pare. Hustong na ta chatmate. Madadaal lang ti biyag mo iti kastangar aramidang. Kumusta kayon kadagito, Beng, bakit? Ay nawaw, asino tinangibagakin ka ang mabalin mo ti agawid dito'y balay, Tirso? Pangasim ka diya, bakit? Kailiw kayon kadagito, Beng. Mapan ka iti ayan dagiti babae akat chat mo. Pastime lang dagijay, bakal. Pastime tarupam? Pumanaw kan? Di mo dadaulan ti aldaw ko. Kasano nga rudon dagito, Beng? Ano sakti makipurdiya Diyak kasapulan ti sakit ti ulo dito'y balay. Pangaasim, bakit? Pakawanan na kumamot na. Ay saan? Kagura kalaunay iti kastang inaramid mo. No babae ti saritaan. Apaw! Nalaing ka amangi pamuspusan. Nalaing ka amangi remedyo. Ha! Sa anak ang masayangan iti kasta a klase ti asawa tapno ibagakan ka. Awanan, tatang. Saan na kayat ni Juana nga subli aki je balay? Gonggunam Kasta pay lang matibagayaw. Ket problemado lang arudon da tao, tatang. Dahita ti ganabon ti babae raw. Pangasyo at tatang. Tulungan na kuma. Kasari tayo ti asawak. Sikat ti nangaramid iti parikot mo. Sikamutan ti makamu amang sulbar. Tatang. Ay nawaw. No siyak ni Juana, kastamod lang, taramidakan ka. Ala, agbabae ka pa Tirso. Saan na maulit dayjay, tatang? Agbalbaliw akong. Sana siyak, ti pangibagami ti kasta. Ni bakit mau ti kasaritam. Ngamno di na kan kayat. Akseptar maon. Linulokon tumot ngamin ti aramid mau. Dahil tati ganaban, dahil ti lalakay, asana makontento iti may sa. Ay nawaw! Liklikam ti agaramid iti linuloko no di mo kayat ang madadaal ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Aldawan, Felipe Lakay, agriing ka dita, taado ti agururay at trabaho ta. Sigaw pa lang ti mapan, Adelfa, bakit? Ay nawaw, apay asyak lang, siga ngay. Madingarot tirik nak. Ang mga niya pa ti mapasama kanya ki dyan pilit ko ti sumurot. Ay nawaw. Amom asaan analpas ti mula, napankakit di ngamin nagpaspasyar. Oo, na yun, bakit? Once in a blue moon lang, man. No di mo man amon ti lawlaw atam dita. Once in a blue moon tarupam. Kati sumay. Amam ti kayat asawan ti once in a blue moon, Amok
every other day. Ay, pakpakawan, Felipe. Day ti bagbagakan ka. Once in a blue moon, kaya't asawan day tasag paminsan laang. Kat numamin ano iti makalawas mabartag ka. Inton mabartag ka, ibagam tumanon nga agtrabaho ta uray rabi eh. Lumabasak nanang. Ay nawaw, anya tabi nagkat mo, Adelfa. Similya tilaya nanang, mapan ko man imula. Ni Felipe ngay. Nabati ije balay nanang. Madikano tirik nana. Ay nawaw, di na paimot ko na atulungan na ka. Day tangarod ti paka-stressak nanang. Sana la mapanunot ni agtrabaho no nabartak. Bala, bayam tabagbaga akto day ti atao. Awan kit dit babain na. Iso ti lalaki ngam iso pa'y tagsadot-sadot mo. Awan nga rod nanang. Ay wan kayam, awan ti aramidak inton madamdama. Sumuro taktukan ka, tatulungan kang agmula. Saanan nanang, nakababain mo't kada kayo. Ay nawaw, okay laang kanyak. Awan mo't aramidak dito'y balay. Umayak man makikape na nang. Ay nawaw, awan ti kape ijay balay yu ay Felipe. Ada, awan li bakit ka. Ay nawaw, no awan ni bakit mo? Di ka kape? Na, awan nga ro, di mangipapudot ka nagtimpla na nang. Ay nalabusan day ta. Agraman mangipapudot iti kape kasadot mo pa'y. Imayak, tapno makikape, sana tapno sermonan niyo. Ay di kang kasta-kasta si ka Felipe. Talaga ang makangag kakanyak no kastalaang. Imbes sa tulungam ni bakit mo? Saan? Taday tamot kinasadot mo ti pangrunam. Nay, si kamat ti lumabas, marikura. Sa dino ti papanam? Tulungak ti manugang kaw nga agmula mari iseng. Ay, uwan nasa paalimabas ni Adelfa itay. Ti anak mo nga'y maray. Ay, jak amaw no anya ti adday ti panunot day di Felipe. Di namat mapanunot ti tumulong kan ni bakuna. Ay, naimbag ko nam ata maanusan pay laang ni Adelfa ti kasjay ngar aramiden na maray. Kenapudno na maray. Madlaw ko ang maumamatan ti manugang kaw. Mabain lang day jay amang ibaga. Ay na, nagrigat ti kasta sitwasyon maray. Un nga rod maray. No siyak ni Adelfa ay talaga ang maistresak. Ay ket kasaritam to ati anak mo maray. Amangan kunak no adapay pagbaliwan na. Saan pa'y anala daw ti amin maray? Talaga aday ta ti planok maray. Kasarita ka talaga ti anak ko. Tanay, nakababain ti kasjay nga aramid na. Kumusta kan, pare Baldaw? Ay nawaw, nasayat tamot pari Felipe. Kasla arak man tain bulsa ma. Ay, napugtong pare. Inuman ta na ito eh. Anya? Agsak ta pare. Nabayagan na saan ta naginom kay. Amangan kunak, no nalipata mong tiraman ti arak. Ket no nakita ka naginom kayo di ta tersin ay di na minsan pare. Sa bali mo ta na jay. Saan accounted na jay, ta saan mo ta sikatikadwak. Ay nawaw. Oston ti arak pare. Tulungam kit din bakit mo ngagmula. Ay, makitan to inton rabi, pare. Rabe ko nam pare. Uwan, pare. Ni, at daya matagmulay ti rabe. Ay, kat depende gumagat da tao, pare. Ay nawaw. Sa balin samot ti adday ti panunot mo panagmula pare. Ay, kay amumutin pare. Ada ka din nilakay ko dito'y ayan nyo, pare Baldo. Awan ni Felipe dito, Mari Adelfa. Na, sa dino ngay manun tinagturungan day a tao. Nagpadaya iti agsapa maray. Apay ka no ijay daya. Di na inbaga no apay, amoklat ang arak ti gagara na. Adamot tin bulsa ng arak iti agsapa maray. Ay, oo na yan day a tao. Di ko na maditirik na. Ay, nabartek tumanin nga agawi day jay. Nadikmet ta ni ti arak maray. Un nga rod pare. Inton mabartek,
Kumkumpurmi manen ti mapampanunot na nga aramiden. Amangan no ibaga namanen nga agtrabaho kami uray rabi. All the girls I loved before. Apay nga itala ang anagawid ka ha, si Ka Felipe? Erwan man ti similya kan gabyon dita bagay. Ay nawaw, an-anom ti similya kan gabyon aya. Common sense mo na bakit? No, ada similya kan gabyon, diag mula. Pakirwar mo ti plus light. Ay, di ka man agar-aramid si Ka. Irwan mo gini, so pwede may mulak. Ay nawaw. Rabiin, iturog mo kit di pay. Agmulak nga road. Agmula ka, katrabi Makita mo nga rod ti mulam. Adamo plus light. Sapay na bartag ka. Di ka mabutang no maaksidente ka ijay, Glisi ka man dita. Saklangan ti mapan mangala. Nakadulakit din bagbagam dita. Kanya palang tururayam si Kadil pa. Maturog ako na. Asino ti puy-puyatam? Awan ti maturog. Agreeing ka dito tama pansag mula. Ay, napakawanam. Hindi ka man nagsadot-sadot dita. Di mo ipilit ti kayat mo. Maturog ka kit didita no nabartag ka. Saan akong kumpormi ti mapampanunot mo nga aramidon? Doon di mo kahit ti mapan. Di saan lang. Nakasadsadot ka lang ureman. Mabalin met nga inton bigaten nga agmula. Itangaroon ba't sa rabi ti kahit ka? Apay di mo maawatan dita. Ay nawaw. Dayta ti bagbagak. Nagagat ka laang no nabartag ka. Ulaw mun sa manin dayta. Kat, adumat laang tinaimulam idirabi Ano Siyak pwede ko nam. Naimula kami nun. Amangan met no sa bali tinangimulang Amok teraramida kanya. Sana kakasken ka sadot. Kita, naimulak ti talo sa ako alaya. Inraman ko ngayon mula tinabat-bate iti kalapaw tayo. Naimas titurog mo idirabi. Kat siyak adak idya umangag mulmula. Isingir mo manen. Desisyon mo ti ag flashlight nga agmula. No tinulungan na, di nalpas ko maadagaws. Sana ko manapuyatan. Sadot kan tumat kami. Na, di nakbagsawan iti kasta, idirabi ilaang mat ang nagtrabaho ka. Kasla na puyat ka mo, pare Felipe. Wala ta, nagmula ka pare. Kasanubad kami. Nakasadsadot ni bakit ka. Anya tin mura may pare. Inmulak ti talo asako alayay di rabi. Ano niya? Marurudak nga ron ka ni bakit ka pare. Ay nawaw. Anya ti pakarurudam ngay pare. Wala ta, di tinulungan na nagmulay di rabi. No tinulungan na kuma, di saan na kuma napuyatan. Si kahit di mat pare. Talaga kasta tinagagit pare. Uray rabi agmulalat ta. No apay nga minarabi ti panagmula ma pare. Saan na makita ti maimula? Anya saan na makita ti maimula? Kat adamot plus light may nagpigsa. Talaga kit di asadot ni bakit ko Asino ka no ti sadot, Baldaw? Ni Adilfa na nang. Ay nawaw. Nagkagatupay ni Adilfa ang asawa na. Nasakit tinakom na kan bakit na nanang. Sanda ka nung amin na tinulungan na nagmulay di rabi ay. Ay nawaw. Isumit ti ko na ni kumparik nanang. Ado ka na utiin mula na idirabi ay. Iswa na puyatan. Asino mat nga ti mayat amapan agmula iti rabi ay. Ulaw mat ni pare Filipino maminsan nanang. Kunak numang rabrabak laang. Ngampod no mat gaya mapanagmula ti inaramid na. Sana lang mapanunot ti agmula no nabarta. Ay, anya klase ti panunot dayta. Ay, nawaw. Amom ti istorya ti anak mo iti anak ko, Marikura. Apay mariseng. Anya man nanti inistorya da dya Felipe. At da kanumot ti inmula na alay ay dinaminsan arabi ay, Maray. Anya? No kasta, di mo pa'y amaw, Maray. Kat no ipanpanakkel na ang nagagat. Tauray rabi kat agmula latta. Na,
Jak amo ti may papan iti dayta, maray. Saan lang aday tamaray? Is-istoryaan na pa'y asadot ni bagot na. Tidamag ko kat saan lang anibal daw tinang istoryaan na maray. Agraman daduma kalugaran tayaw. Ay, ulaw mo't da dya tao. Asino nga main ti mapan agmula kat rabi eh. Rabi siguro ti rumwaran ti kinagagat na amaray. Tidakas na laang, dadaulan na matan ni bakit na. Anya ti panpanakkel mo aya si ka Felipe? Anya maran ti basol ko, bakit? Is-istoryaam kanumat kadagiti kalugaran tayo asadota. Kat pudlumot. Saan naktupay at tinulungan idi namin sa Arabi? Asino nga min tinangibagaken ka amapan ka agmula iti rabi eh? Basta. Ay nawaw. Tapno awan rire. Noan niya tinmulam, isumot ti kukwam. No kasta ti kunam. Okay lang. Ngam si kamutan ti mangilaba iti mureng mo. Aginaw iti nanganam ken agluto iti kanam. Saan anasaya at ikasjay nga inarabid mo, anak ko? Pudlumot imbagak nanang. Saan nakatinulungan na dyan nga Adelphi ti nagmulaak? Tarabi ikanumot piman. Asino nga min tinangibagaken ka amapan ka agmula ket ammom arabi eh. Isungarod nga da flashlight. Ay naapaw, ulaw mo dayta nanak ko. Isardeng mo nga minun ti panagin inom mo. Kitaom ka di dayta mapaspasamaken ka. Baliktad ka mo't. Noal daw, di mo mapanunot ti agmula. Ngam no rabi eh, kan nakainom ka. Apaw, nagagat ka kanumot. Ay nawaw, amok tiyar aramidok na nang. Naimulak to pa iti mano asako iti day di arabi eh. Mangan tamad gaya man bakit dinak pa inayaban mo? Ay nawaw, apay ko mga ayaban ka. Saan ka di anagtulagan ta nga agkanya-kanya ta? Anya? Numabisin ka, agluto ka iti kanam. Oo, na yun bakit? Apay asyak pay laang asadot ti ibaon mo ngay. Ano matain gisama natin? Hindi lang mabalin, ti bumingay. Ay sana mabalin. Takderam no anya ti insaw-sawang mo. Ay nawaw. Ay, makabannog mo't trabaho. Saan laang asika tinabannog? Ay nawaw, naglaba ka ka di bakit? Una, inlabak dagiti murang ko. Inraman mo kumamot nga inlaba nagitimurin ko ah. Nalipatam manan titulagan ta. Bakit? Yan tangay nagagat ka, pinagbalinak pa yan asadot iti istoryam. Si kamutan at mga ramid iti amin para iti bagim. Si ka tinagagat, saan ka de? Agbartag ka manan tapno gumagat ka. Amangan no makapaglaba ka pa'y uray rabi. Dakilakit di manusang ti kastoy. Ay, saan ko naparikot day ta? Dakil ti parikot ko, pare Baldo. Apay paray, Di nakmatan asikasuan ti asawak. napunuan na sigurado dahi takan paray. No agluto, kanin na lang ti luto na. No aglaba, muring na lang mati laba na. Basol mo matlang paray. Apay ngamin nga inupay mo. Narigat mo't gayam ti kastoy pare. Aywan talaga makapabannog no agtrabaho kay Jay Garden. Into nagawid ka, agluto ka naglaba ka pa eh. Italaang ang anaamuam, tas saan mo mat nga aramidan dagita asigaw. Marigatan na klaunoyin pare. Ang mga no adam may advice mo kanyak. Awan pare, amumat nga wan pay asawak. Urayan ta ni nanang. Isulangan ti pagpa-advise am. Wenno saan, mabalin mat kininanakura. Sigurado nga dati nasaya at may advice ni nanang mo kun kaparay. Mangantan bakit? Ay nawaw, asino tinangibagang agluto ka? Awan bakit? Desisyon ko na ito eh. Sorry, kada kiti inararamid ko iti kalabas. Ha? Amok nga ado tinagkurangak, bakit? Sapay lang kumata, mapakawan nak. Amangan mat no testingan nak lang. Saan bakit? Pudno ti ibagbagag. Pagbababayak tinaramid ko iti kalabas. Manipo dita. Saan ako nagsadsadot?
Saan ka mutin at dadaulan ka iti kabaranggayan tayo? Uray agbabawi ka, nalpasan, Felipe. Imbabain nak iti sangwanan ti adu a tao. At dapay na yung dagitang istoryam. Sika lang aruden ti adasad-sadot na. Sika pay laang ti agistorya iti kasjay. Saan na maulit bakit? Ikan na kumapay ti may sa agundaway. Kaya't ko ti bumawi kan ka. Ikarek, agsingsingpad kan aggagagatakon. Promise, bakit? Ay, nawaw! Sakbay amang ibalikas ka iti dakas kontra iti padam a tao, agsarming kapay nga umuna. Taamangan no si kagayam ti ayan ti problema. Di ka agbalin adarasudos, tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Umayak man makikape na nang. Ay, wala. Si kamutan ti makamu nga agtimplay ti kapay mrulda na nakaw. Naibus mat nga minan ti barako iji balay. Ado pa'y tindulin ko a barako dita. Mga laka Ala, mangtid kayo man nga ron na nang. Tapno saan nga isupay magatang? Mala, agkapay-kapay. Mangisuputak to inton madamdama. Ay, gayam, kumusta matan ti apo ko kan manugang kao. Nasayat lang tamay. Iso na lang, na awan mo tar aramidin ni Loisa. Ay tala agil ilad tar aramidin na. Di na pa'y masangot yung dalusmat. Kan sagpaminsan lang nagluto. Ay, nawaw, aganos ka, anak kao. Gagangay na ata kaan anak na ka nga raw. Apay nga ni Mari Janice. Uray kaan anak na idikat itimplaan na latta nila kayo ni iti kape. Makapagluto pa'y. Saan ba't nga agpapada dagiti babae ay rolda na nakao? Isa lumukluk magda dya Aloysa. Tawan mo't aramidin na iti balay. Hindi kagsaw akas ta nakaw. Ano sampay laang kas nakunak itayan. Kapaspas ngay na laang. Tinapatagkat as-asikaswan na ti anak yaw. Ay nawaw, an-anuam tayo supot mo aprutas, Janice bakad. Para ka ni Mariloy sa daytoy, dariyaw lakay. Mapan ko man sa rungkaran. Kunak manod dati meeting nyo yung pagadalan ita bakad. Intun malumpay dayjay lakay. Nasapa pa'y mag. Kunak ano itang agsapa? Saan? Wan gayam. Kinasayak tinatang ngay nyawid mo. Ipadawat ko iti kumarek. Naimbaglaang nga inayon na iti sidsidaan da. Okay lang bakad. Nayunam kit di Sigurado ka? Wen, nababamat lang tinatang ita. Sige, agyaman ako na ilakay. Sigurado ang maragsakan ti kumarek. Agtugaw ka, Mari Janice. Agyaman ak mare. Adto'y tinatangkan prutas. Ay nawang, nagadon, Mare. Uwan mare, adumot ngamin ti istak ije balay. Ay na, agyaman tanangyag ka, Mare. At damanin abastumi. Uwan mare. Mayat no aduti ka ng aprutas tapno adadid dyan ni Bibay. Amangan no awan pa'y makalawas kat na ibusan tinted mo, Mare. Nadlaw ko ngamin asipod nagpas ngaya. Kat kanayo nakmutin ang mabisin.
Gagangay na amare. Kasta talaga no agpadpadede ka. Kasta akmot lang ide. Ay, kas jay gayam day jay mare. Un mare. Kat, kumusta mo't kan ngay ni baby? Nasaya at mo't mare. Isuna lang taal daw mo't tirabiin ah. No naimas titurog na di, maturog kamot nga main mare. Tapno makaina na kamot. Wan mare, day tater aramidak. Ngamno daduma, mabutengak taagungot nila kay ko. Apay ngay mo't mare. Ay na mare, numadanunan nak anakailad, kusilapan nak iti kastaunay. Agrubata kon bagay. Ay mabiit la ang roldan lakay. Apay ka day. Mabalin ka di nga igatangan nak iti kastoy. Ay nabaw. Kanya day ta. Kay trending a donut lakay. Naitan samot di donut anangina. Saan? 25 lang ti maysa. Alan igatangan nak oray 2 piraso laang no iso. Igatangan nak to no agawid ka. Kumpurmimot ipagpagatang mo. Amumot ang manulaang ti sweldo. Uray 2 laang lakay. Naimbag laang apang ramanak. Ala, makitan to no makabaliak ka ni boss. Manulaang ba't ti purdiyak iti may saldaw. Ay na, agyaman naklaw na lakay. Gumatang kan tumit laang iti protas wan. Uray tay saglala ka laang. Ay nawaw, dahil lang, tinapati iti prutas sa ginatangkaw. Wan lakay. Unay kan Loisa. Inibus mo lang arudan ti donut. Ada pa'y prutas ang intad ni Kumarin Janis. Ita, dahil lang, tinabatay. Mabilbilang langan. Jay daduma, kinan ko iti rabi. Na yan. Gastos manen Pasensya kan lakay. Panagriknak ngamin kat kanayo nak amabisin. Agtipid ka man, Mag. Di ka kadi agungot lakay. Sino ti sana makaungat no kastalang? Italaang mat lakay. Awan na nga ruda na raramidan dito balay. Kasta ka pa. Agrubata ka. Amang ag-high blood pa dito. Naalam ka din ti sweldom lakay. Ay nawaw. Apay ati swildok man ang ti salsalud-suram. Naibos nga minin ti prutas kan cookies. Ay nawaw. Agraman di cookies sa kagatgatang ko na ibusan. Wan lakay. Mamin ano aya nga ibagak nga agtipid ka. Sorry alakay. Nay talagil ilad kan mangibus lang iti abasto ti aramidam diti balay. Iso ang lumuk-lukmag ka kasta. Ni, nakariingan ni baby. Mapan ko pa'y kitaan. Rumanak wait. Mapanak iti ayan ni nanang. Dumawatak no da prutas na. Awanan ti igam ko akwarta. Anya man ang aramidam dito'y balay. Rolda na nakaw. Amang da prutas mo no oray anya amakmakan nga indulin nyo di tananang. Ay nawaw. An-anwaw manakaw. Anya kumapay nga. Kanan ni bakit ko Nalabas ti kinarawat na radya Aloysa. Anya? Awan na ti bagan ano di makan. Makan la kanayo nan. Saan ba't nga agunay iji balay? Iso lumuk-luk magtakas di ngamin. Gagangay ti breastfeeding nga ina anak ko. No dadumak at kaslay gagagara na mo't ngamin nanang. No para kanyak. Saanin ang normal ti kasjay. Iras-rason na lagan ti anak may tapno marasonan na tinalabos sa ginarawot na. Ay, di kagsawa kastay tasawa manakaw. Mawatam ko mamut Masiksikoranak nga rudan. Mala, mangituludak to iti saba iti ayan yaw numaluom ti impaluom kaw. Asap nanang. Sigurado nagbirok na iti makan no awan mayawid kaw. Nang yagak iti sabaloy sa anak ko. Ay nawaw, agyaman aklaunay nanang. At damot laang ti meriendaak. Wala, mangan ka iti adaw. Kasta aramidak nanang. Ngamno daduma, makaungot nila kay ko. Ay, di bulatan ikaskaso ni Roldan anak ko. Uray anya pa iti bagbagan mangan kalata. Narigat numabisinan ka kat adda ni baby. Wala nang, agyaman aklaw na itintadyo Awan na yaman na. Agawid akmat laang. Tado ti agururay at trabaho ijay balay.
Umayak to sumarungkar no sa anak abise. Wana nang, agan-anad kayo. Mangmangan ka manay? Ni, adda ka mat gaya man lakay. Mangmangan ka itay pimanawak. Itatanagawid ak. Mangmangan ka latta. Mabisinak ngamin lakay. Ay, nawaw ka. Di talagang mangan ti amom nga ramidan. Ay, kumusta nga iti trabahom lakay? Nasayad latta. Ang masiksikura ka mangkit-kita kan ka. Apay mat. Normal laang matimangan. Ayun gayam, nagluto ak iti pangrabyanta. Iso laang mat ni amok ama itulong ko kan ka ita. Nalabasan ti kasta kinarawat mo. No maibos ti inyag ni nanang asaba, di mo namaan na gumatangak tumanag. Mangan kalangan ni tinapoy no iso. Adumat ti toyo dita. Makatipid tayo pa eh. Anya? Kaslad da nadagsa na parikot mo pari Roldan. Masiksikuran nga rod, pari Daryaw. Ay nawaw. Anya launay ti pakasikuran pare. Tinalabas sa kinarawat ni misis ko Anya? Nalabas na di Aloysa pare. Awan amo na nga ramidan no di ti mangibos iti abastumi. Kastamat lang ni bakit ko di kan anak na pare. Wen, amok ngagpadpadide. Ang nalabas mo't nga minan ti kas niya kinarawat ti asawak pare. Saanan anormal. Di ka payagyaman tamayat ti appetite ni bakit mo pare. Adda ti didiin ti anak yaw. O kailangan ko mano saan nalalabas. Ited mulat ano niya ti kayat na kanan pare. Ano sampay lang ni bakit mo. Narigat mat lang no mabisinan. Kaasi ti anak yaw. Makamumat dita na. Umak mat tayo. Ay, unay matan ti kasday nga isaw-sawang ti kumparim Daryaw lakay. Naklatak nga rod bakit. Nalabas ti kinarawat ni bakit ka kung kunanakit din. Ay, una yun. Di namat panunutan nga agpadpadidi ni bakit na. Ay, nawaw. Dahita nga rod bakit. Nukas jay abanag. Itatal na nalatta ko man. Sana masapol nga istorya na pailang iti sabali at tao. Day takot nga rod. Mapabainan mo't piman ni bakit na iti kasta nga ibagbagana. Nulitin na pa iti kasjay. Bagbaga ka talaga dahi jay at tao. Wan man, barang agnakam, isurum kinkwana no anya ti inaramid mo idi nagbalinak met arawat, tabarang pagadalan na lakay. Wan bakit? Kasta ti aramidak no agkita kami manay. Nangyagak iti bibing ka, Mari Loisa. Ay nawaw, nakababain mat kan ka, Mari Janice. Ay na, anya nga'y kumatipagbainam kat kumari nakmet. Ibain naktupay ti asawak, Mari. Nalabas ka no ti kinarawat ko. Day tamot lang, tis istoryaan na kanila kay ko, Mare. Ay, diya ka mo, Mari. Pulos asaan agimat gatang iti prutas. Wano uray anya ko maamerienda. Mangan ka itiin na po'y, taado mat ti tuyo. Kunana ki di. Ay na, saan mat amabalin nga inapoy kan tuyo laang tikan ka na, Mare. Agul uli makaklatan, Mari. Tano adda ipagatang ko, agungot adagos. Ay, nagrigat ti maaddan iti asawa akas tatigalad na, Mare. Naimbaglangan ata saan akas nila kay ko. Uray jak tupay ibaga ide kat gatangan na latta. Nagasat ka no kasta nila kay mo, Mari. Talaga siguro nga adda dagiti lalaki asaan ang makaawat. May saditan nila kay ko. Ay, bagbagaan yun tuman ni Roldan na nais ka. Ay nawaw, anya tinarabid ni Roldan Janice nakaw. Adamot imimot day tang anak yaw nana. Bisbisinan na ti manugang yaw. Anya? Napan ko sinarungkaran da Mariloy sa itay. Awan pulos ti makitak aprutas ijay lamisaan da. Di na maawatan at talaga akas jay dagiti babae. Saan metket anangina ti cravings ni Mariloy sa no tutuusan nana. Binagbagak mo tiday. Jakim pagaraw pakas tagayam tar aramidan na. Ay ket bagbagaan nyo manan anana. No daduma, istoryaan na pa'y arawat ni bakit na. Saan mo't anasaya at nga imutan na ni bakit na nang runa kat ada baby da.
Imbis amaragsakan, taadutikan kanan ni bakit na. Saan taagreklamo pa ikit day? Agtugaw ka man, tada na patangay bagakan karuldan. Ay nawaw. Ano ti pagayo nanang? Pangaasim man, tadi mo bisbisinan ni bakit mau. Ay, asino tinangibaga ka na kayo ang mabisbisinan na di Aloysa? Wano, nagpulong ka na kayo? Ni Janay sa kalugaran tayo tinangibaga kanyak. May samot na di babae. Istorya kanupay kadagiti kalugaran tayo, arawat ni bakit mau. Saan anasaya at tikasta anak kao? No adda ti kayat di bakit mo akanon, ay katitad mo Anya laeng met ngay di gumatang ka iti prutas para kenkwana. Kasta nga rin mo. Papakpakan lang kat awan mo't ar-aramidon na iji palay. Anya nga awan ar-aramidon na. No awan ni Loisa, asinaw ti mga sikaso iti anak yaw. Agpanunot ka man pa'y sakbay ng agsaw ka. Sana kasta nga una emetan ti reklamo. Roma Ben pari Roldan. Saan ka pa'y kading agawet? Saan pa'y pare? Jak amon kasano asangwak ni misis ko. Apay paray? Namiris ko, kamali di nararamid ko. Awan na rupak nga isangok kan ko na. Ay nawaw. Day talagang gayam paray. Amom noon niya tirumbang aramidang paray. Bumawi ka ka ni misis mo. Kasan mo ngay pare? Gumatang ka iti pasarabo na. Imposible asaan pa'y amaragsakan ni bakit mo paray. Pasarabok para kin ka, bakit? Ay nawaw, anya day talakay. Tay paboritom Apayagim matang kapay lang. Una, ta nabayag mo ta na di naudi nga gatangan ka, bakit? Agyaman naklaunay lakay. Bakit? Pasensyakan ka na iti na isang sawang ko iti kalabas. Nagkamaliak. Okay lang lakay. Maawatan ka. No maalak ti sweldok, gumatangak to iti adu a prutas. Masapula mangan ka iti nasusustansya amakan. Tapno adda didyan ti anak ta. Maawatan ka na bakit? Isa manipod ita. Ikarit, sana kung nagreklamo. Napanak ijay balayo idinapalabas nga aldaw. Kas makitak, naragsak ni bakit mo anak ko. Unata okay kami nanang. Adaw tinakitak nga abasto na itilamisaan yaw. Siyak tigim matang karagi dyan nanang. Naimbag man, tapi nakawan na ka ti asawam. Di mawi akin ko na. Kan inkarit asaan akong nagreklamo pa. Nagasat ka. Tanapakawan na kaadagaws. Wan matpiman nanang. Awan makunak iti asawak. Demon ulit ang tikas ngay naramid mo, Agpanunot ka pa'y anaimbag, sakbay amang isawang ka itidakas. Kandi ka kuma nagreklamo. Maawatam kumati sitwasyon ni bakit mao. Tasaan anala ka, timang padakkel iti ubeng. Ay nawaw! Nalawa apan nakaawa ti kasapulan tapno maliklikan ti saan apakikinnaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay.
Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Una yan, Gloria. Sangit mo't asangit ta anak mo. Ay nawaw ka, madingarod tirik na. Api nga na di kagimatang iti agas na ya. Na, siyak pa'y laang ti pangibagam iti kasta. Awan to pa'y mayawat mo akwarta kanyak. Anyang ay tinamnamaam nga igatang ko. Kastalat na nga rudan. Bay-bayam, nagsangsangit ita. Saan na makaturog na tao no kasta? Mapuyatan manan da tao. Ala, si kapay laang ti makaam mo iti anak na. Mapanak labiit iti ayan ni Manang Sheena. Sigurado nga adda indulin na nga agas ti gurigor. Kanayon nga adda istak na kitday jay. Agawaam nga rod atanay. Kasla bumtak ti ulo kon. Tingat rabian ang kapinpig sa tisangit na. Sheena, bakit? Manang Sheena! Manang Sheena! Bakit? Disturbo matipan naturog tersaw lakay. Apay ka day. Ni ading mau. Tok-tok-tok manain. Manang Sheena! Yahoo! Aywan. Anya nga taaya ti umay naman ang ibaga. Rumuar ka, tamapan mo kasarita. Abangan no adamanin ti dawatan na. Mabit laang! Umayang! Naimbag arabi Manang Sheena. Anyat masapul mo. Tangat rabiing at tuk-tuk-tuk ka ading ko. O mga no adenduldulin mo a paracetamol di tamanang. Ay nawaw. Asay no ti agsakit. Agurigor nga rod ti anak ko. Amangan kunak no adda nabatbati nga agas dagiti ka anak kak dita. Tay sulatan ti dawata. Kaano pa'y nga gurigor? Idi kalman pa'y amanang. Ngam saan kami agimatang iti agas na. Ay una yan. Gimatang kayo kumamutan Awan mo nga rod maigatang manang. Ibaon mo nila kay Mau. Ibagam amakipurdiya. Iti kasta, adagastusan nyo no kasta nga ada emergency. Wan manang. Narigat ti agsadot-sadot ita apanawan. Mala, sumrek ka pa'y ta isaganak ti paracetamol adaw dawata. Anyat dinawat ti kabsat mo, Sheena, bakit? Ay, paracetamol lakay. Ay nawaw. Sino ti masakit aya? Ti kaanakan ta Idi kalman kanupay nga aggurigor. Ngam di damat na igatangan iti agas. Ay, una yan. Delikado ti kasta. Narigat no agkumbulsyon. Amupay man kadagita nga agasawa lakay. Kanayon nga awan kwartada. Nairwam damutan iti dawat. Awan samot nga ti pagtrabahuan ni Emerson. Ay, jak amua. Kita aktuman no awan pa'y tinaala daad janitor iti pagtrab-trabahuak. Tay pasok ka ti abirat ka. Wen man lakay. Kasaritak ti kabsat ko inton bigat tabagaan na nila kay na. Okay, ituloy tamanin ti maturog bakit. Nasapa pa'y may. Ay, sa anak san ang makaturog lakay. Isaganak laangan ti ilakok inton bigat. No sika, ituloy mo latta ti maturog, tanasapa pa'y mo. Sakbay nga igtad ko tinapudot adanom adaw dawatam. Adapay man ti kayat ko asaludsudan, Gloria. Anya day tama ng Sheena. Ada ka di trabaho nila kay Mau, no? Awan manang, adda laang ijibalay. Awan nga min pagtrabahuan na. Ibagak nga raw kanila kay kau ta ipasok na iti pagtrabahuan na. Ay hun amanang. Sige, itext kontukin ka no anya ti ibaga ni Manong yaw. Un manang, agyaman naklaunay. Mala, sumrak ka. Mangala ka itinapudot adanaw. Napunno pa'y matitirmos may. Nuapay mat ngamin ade kay gumatang ititirmos kanta kuriyaw. Anya nga timbaga ni bus mo lakay. Mabalay nga ipasok mo ti abirat mau. Wan bakit? Kaano nga rod ngay amang rugay? Inton bigat matla ang bakit. Ay kat, nasaya at mat ata imanugot ti bus mo lakay. Inbaga ken boss ti adda kasasad ti kabsat mo ken ti abirat kaw. Iswa na siyan. Agam kayat nga tamat lang ni Emerson ti ag-janitor bakit. Ay na, saanan nga agpili-pili day ta tao. Awan lang arudan pagtrabahuan na. Agyaman kit di ata inpasok mo iti pagtrabahuan na.
Itiks mo nga ron kanading baw, tamasa pa inton bigat. Amo na may tipagtrab-trabahwak, ag dirit sulatan ni Jai. Alas 8 kanaw nga ag-report kuna ni boss. Ay nawaw, apay adi ka pay laagriing dita si ka Emerson. Bigat ang naman nga, bugbog ka si ka Gloria. Nalipatam ka di timbagakan ka di kalman Alas 8 ti sarak mo. Diyak kaya nagtrabaho dyan. Ay nawaw, saan ka di ang nagsaritaan tanti may papan iti day taaba nag-idi kalman? Diyak kaya nagbali na janitor. Anya? Naimbag kumamot ano kasi iti trabaho ni Abirat Tirso ti trabaho ka dyan. Si kalangaruden ti impasok da iti trabaho, di mo pa'y kayat. Anyan tulangan ti ibaga na iti amaw. No makita da nga, daldalusa ka dyan. Ang mga no katawan tupay kiti. Ay na, awan lang aruden ti magastos. Agpili-pili ka pa'y lang dita. Dahon bakit? Naladawa ka nagawid, ta nag-overtime kami pa'y ngamain. Okay laang lakay. Agkapi ka pa'y Dagiti ubingay, Nakaturog dan. Gayam. Kumusta mo ti trabaho ni Emerson ijay? dahita pa iti may sa parikot bakit. Nay, taapay mo't lakay. Di matim may nabirat, di nakanugayam kayat. Anya? Saan ngay may, tas saan ngay interesadaw. Nakababayin pa ikit din kin boss. Ay una yan. Imbis nga agyaman, tada pagtrabahuan na. Bayamlatan bakit, no di na kayat. Sana may pilit. Narigat mo't no ipilit mo pagtrabahuan jay tao. Ay, danda ni awanan kanunda. Ngam kastapay lang ter aramidan na. Ay nawaw. Agpada da ang agasawa. Kurang da iti diskarte ama ko na. Manang Sina! Manang! Mabiit laang. Umayad. Naimbag abigat mo, Manang. Anya man ti umay mo ibaga si ka Gloria. Bigbigatan nga agtuk-tuk-tuk ka. Saan pa'y ang nakariing da tao? Adda ka manan. Dumawatak man iti hot water, Manang. Manan! Pagkapi mi, Manang. Saan kami pa'y mangamin ang nakagatang iti takuri kan termos mi? Ay nawaw. Kasano ngamin ang makagatang kayo kat agpada kayo mat kanila kay mo asadot? Api nga agungot ka akastangay. Napudot adanum laang ti daw-dawatak. Mala, no di mo kay timang tad saan laang. Para napudot laang adanum, nagadun ti bagbagam dita. Ay nawaw, gimatang ka mat iti termos ken takuray. Kita dapay mat iti termos ken takuri tayaw, sina bakit? Adda pang tedak kadagita lakay. Sino ngay bakit? Ay kat dagita kanayon adumawat iti napudot adanum dito'y balay Tikabsat ka kan ti asawa na. Ay wan, may mayat no kami da. Tapno di da disturbuan ti panaturog na tao. Wan lakay. Makapasaron mo't ngamin no maminsan. Taure amuda nakaturog pa'y lang da tao kat adda tuktok atuktok. Isuna lang tasan lang mata hot water ti dawaten da bakit. Para makita no di da pa'y la makarik na. Nang runa no itad kunton ti termos kadakwada. Ay nawaw, anyat aramidam dito'y balay. Umay kula itad ti termos kanta kuriyaw. An-anwan mi day tangay. Awatam kit den. Awanan ti adupay asaaw. Tapno da kayo matan ti mga ipapudot iti danom apagkapiyaw. Tapno saanan amasapul amapan kayo iti balay. Makadisturbo kayo ngaminan iti pannaturog. Bigbigatan kat adda kayong agtok-tok-tok. Anya, para napudot adanum laang kastangkan. Saan lang mo't anapudot adanom ti dawdawatan nyo kada kamay? Adupay. Termos laang kan takore ti itad ko, ta iso laang ti kabailak agatangan. Jay daduma, da kayo mo't ti makaammo agumatang. Saan mo't amabalin nga itad ko amin Payakas di ti panagsasaon ni manang mo si ka Gloria. Ugali nan santikas jay. Ay nawaw, apay nga palubos mabastusan na kakasta. Ay nalakay, bay amlat na. Saan laeng nga ita ti aldaw? Addan to aldaw day asina. Gaputa da na itulong na, kastamutan ti panagsauna.
Ay nawaw. Isupay kunamlan asino mo't. Ipagarup na siguro asaan tay nga agbyag no awanda at tumulong. Nay, si kamat ti masalaw ko dito'y dalan, Emerson. Sa dino ti papanam, ijay ka di manen palutan. Ay nawaw. Palutan mo't nga bagbagam manang sina. Ay na, aggagat kayo nga main nga agtrabaho, tapno saan aday ta agdaw-dawat lang ti amuyo iti kapsat kaw. Ay, di nakmo't ibabay na kasta Dapay gayam na batbati abain mo, si ka, Emerson. Gaputad na itulong yung kada kami, kasta kayaw. Bastusan na kamay. Gapaw, tamarmaruam kayaw. Sursurwan niyo ti tumakdar iti bukod yu asaka. Saan met amabalin atong palbiag ket nagapo iti dawat ti ipakpakan niyo kadag iti anak yaw. Nagpamilya kayo pa'y lang arod no kastamot lang. Talaga natangsit ni manang mo. Bakit? Ay nawaw, anya manen timbaga na kan kaya. Pinagsasawan na kid din itadalan ni dinasabat kaw. Anya manen timbagbaga na. Agpakalaing manan. Kasi ti sigo na. Nangatula una iti panangkita na iti bagina. No awan ni Manong Tirsaw, ang mga no agrigrigat mat dadya babae. Talagang agburburat ti darakin ko ana. Bakit? Malabay kasaritak to no lumabas iti paraangan. Ibaga adi na tayon pakibibiangan. Adda napatag nga ibagakan ka manang. Anya ti ibagam, Gloria. Mabalin ka di adi na kang pakibibiangan kan Emerson. Naa, anyat kaya't mo asawan? Ay na di ka agpakalaing manang. No anya ti aramiden mi, di yun pakibibiangan. Ay nawaw. Kontinto kayo nga rudan iti kastabiagyaw. Kontinto kayo nga agdaw-dawat kayo lang agasawa. Addan to, saan lang nga ita ti aldaw? No di kay aggagat, kat di yu sursurwan ti tumakdar iti bukod yu asaka, ay awan lat amukon dita. Ay, pumudot man ang ti ulog kadagitang agasawa lakay. Usto nga minain bakit? Nairwam da atulong ti sabali at tao ti pagbibiaganda. No kasta ti biyaga kayat da. Awanan ti maramidan tayo bakit? Ay, bastos da pa'y nga agsasaaw. Di dan namnamaan nga dapay maitulong ko kadakwada. Para makita man. Wain, mayat matlaang no imutamida. Uray maminsan, tapno adda pag nakmanda, tapno masursurod iti makdar iti bukod da asaka. Awanan ti mailuto Emerson, mabisin kami iti anak ta. Anya pala ang tururayam ngay. Jakmet kaya ti dumawat iti tulong kan manang. Siguradong adun tumanin ti ibagana day chay. Umutang ka pala dita tersina At idugan ti listahan tayo. Awanan ti mayat nga agpautang. Makamu kayo nito'y. Ne, anyat aramidam. Agimpaki akon. Ay nawaw, sa dino ti papanam. Mag-awid ako ni ti lugar mi. Kasano kami nga rudan iti anak ta? Panawan na kami ditoy. Makamu kayo matin Diya akon maanusang ti biyag dito'y. Anya? Anya ti umay mo ibaga. Manang Sina. Diritswan na, takas makita mat. Ado, ti pakakumikuma. Pinanawan na kami ni Emerson manang. Kat, Diya ko na muna niya taramidag. Diya ka muna kasano nga agrugi ak manang. kunak man, no di yun kasapulan ti tulong me. Sorry no naglablabas kami manang. No bagbagaan kayo ide, agsakit tinakamyaw. Ita? Anya nga, tinapasamak iti pamilyam. No amok lakas to Dimngag kami kumay ti pamagbaga manang. Awanan naladawan. Sigurado nga awan ti iniggamam akwarta ita. May sakamat ngamin asadot. Agpada kayo ka ni Emerson. Di yu amaw ti agdiskarte. Gaputa adda kami apagdawdawatan niyaw. Sorry manang. Pangasim ko tatulungan na kami iti anak ko. Diyak kaya ti matay iti bisin. Inton sumaronaw, aggagat kayo nga main. Saan agaputa ada pagdawdawatan nyo kat relax kayo lang. Laglagi pa nyo adumtang tuti aldaw ama umadamot kada kayo. Ay nawaw! Saan aga po taada na ayat at tumulong kat isumatan tinamnamaan tayo.
Agagat tayo kitdi para iti napintas a masakbayan ti binukal tayo a pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, nakapsot maggaya man ti silaw yun nanang. Makita yu kadipay ti ar-aramiden nyo. Mayano sanak ko, nalubat mo't ngaminan. Agpapada tayon ananang, agraman cellphone mi, nalubat mo't laangon. Kasanupay daytan, sigurado ang mabayag pa'y sakbay nga agsubli ti kuryente. Naguray ka. Adda generator ti barangay tayaw, saan ka day? Aywan nga agpayso. Ngamjak sigurado no agkuripay dayjay nanang. Kasaritam tuman ti asawam. No sa anak nga agkamalay, dua ti generator ti barangay anausar idi napalabas atawang. Ibagak to ken Robert no sumangpet nanang. Bareng agkuripay anak ko. Ay nagrigat ti aggunay ng runa no rabi. Nasip nga. Dayta nga rod nanang. Nairuam tayo nga ada ti kuryente. Iso aparikot no kastoy ti tiyempo. Napigsa piman nga mintitudo ken angin na. Anya nga minan di ko na mga ibaga minda bakit? Nalubatan ti cellphone ken spotlight tayo lakay. Awanan ti mausar. Agkurkuri kadipay ti generator ti barangay. Makiusar tayo kumapay. Kasta at talaga ti plano. Tawresyak, nalubat mo ti cellphone ko. Irwar yung aruden alakay. Tapno adda usaran tayo nga agakabaranggayan. Narigat ti kastoy. Amangan kit din umabayag pay sakbay nga agsubli ti kuryente. At na natumba apusti di laod bakit? No adda pusti ang natumba, talaga ang mabayagan nga agpayso. Kasapulan tayon dayta generator lakay. Uy, mapanag to, di barangay hulinton bigat tagsapa. Ay naapo, nagrigat lakit din ayat agungunay. Di mo't makita ti maaramid ko ma. Apay nga mingawan silaw mo bakit? Awanin at nalubat mo't ti cellphone ko. Nalubat mo't aminin. Kasano nga rod day tangay? Awanin awan pagsilaw tayo. Jay generator ti barangay hulngay. Awan ti imbaga ni kapitan numabalin ang mausar day jay. Awam mo timbaga na. Dua ti generator ti barangay, saan ka day? Wan bakit? Iso jay na usar idi na palabas sa tawan. Ibagaman ken kapitan. Paandarin nyo manen tapno adda mausar tayo. Wan ano man, nugot day jay. Kapilitan iso nga rod nga adda generator ti barangay. Tapno adda usaran tayo nga agkakabaranggayan. Naimbag abigat mo, kapitan. Kastamad gan kagagawan. Naimbag langan, tembay ka. At da napatag nga ibagak kada kayo, kapitan. At dapat napatag nga ibagak kan kakagawan. Umuna kayo nga rodain, kapitan. Mapantay di barangay hulita. Irwarta ti generator tapno adda usaran tayo. Hay nawaw. Day tamat lang kumati umay ko ibaga, kapitan. Nalubat nga minin ti cellphone may. Awanan ti pagsilaw. Sapay na ibus mo ti kandila di ta tersina. Agpapaada tayo Ureda kami awanan pagsilaw minton rabi. Anya oras ti rubuat ta, kapitan.
Itamot lang ah. O sige, sobyak tulangan ti charge mo intong damdama. Hoy, urayan na klabi, tagpulisak. Mabit lang na ito. Irwar mo amin ama i-charge dita, niri bakit? At dapay bakante, ang mga nupila mo't ijay. Isungaron nga isaganam, taipilak, bakit? Naimbag man tay manugot ni Kapitan nga irwaryo dagiti generator lakay. No choice atag papada tayo mat ngawan pagsilaw na. Mabiit lang nga rod, ta irwar ko ti ipa-charge mo. Agawa ma bakit? Wen, mabiit lang daytoy. Isupot ko aminan, tapno maipa-charge mo mat amin. Pinaandaryo ka di mo lang ti generator ti barangay, Robert, tanakaw. Siyempre ano na. Isungarod na pa na kiti barangay hall. Alam nga rodan ti cellphone kan spotlight tayo, taipilam. Awanan magatang akandila di tatersina. Sana na masapol nga ipila yun, anang. Ay nawaw, awan ti usaran tayo, ha? Ado ti agcha-charge ijay aya. Ado ah. Ay nawaw, kasano nga rodan dayta? Oray may sala ko mati ma-charge na imbaglaang nga da pagsilaw tayo inton rabi ay. Yuray yun, anang. Awan nga rod pagsilaw tayo inton rabi ay. Anda diskartik na nang. Anya man ta diskarte nga ibagbagam dita. Awan pagdanagan nyo. Siyak ti makaamo amang diskarte. May charge tumot lang na ita. Ay nawaw. Ay nawaw, pinaandar dati generator iji barangay hall. Ngam di mat in charge ni Robert ti cellphone kan spotlight tayo nanang. Imbagak mat kan kwa na itayanak ko. Apay nga rod adi na inalangay. Siyak ti makaamukon ko na mag. Sapay adu ti tao iji barangay hall itay limabasa. Sigurado a makicharge dagi jay. Ay, jak amukan Robert. Imbagak mat kan kwa na nga awan ti pagsilaw tayo inton rabi. Awagam nga umuna. Damagam no atid dagpay laang tipila ti agcha-charge. Amangan numapan ka ijay kat aguray ka iti mano nga oras. Anya nga tano itulod ko laangan ijay. Amangan no simmadot laang anangala. Ay nawaw, apay ngay kapitan. Aglisi ka dita kagawan. Taalak pa lang ti generator. Anusan nyo pala na tamaysa? Anya? Pangipanam iti generator kapitan. Awanan ti adu asao. Aramidam latan niya timbagak. Di yu ibaga nga iyawid yu ti may sa generator kapitan. Anya kung may tagan ka, no yawid ka. Na, atidog ti pila ti agcharge. Kaasimat dagiti kabaranggayan tayo no iyawid yu ti may sa. Dudu alaga rodon ti generator. Di ka kadi madanagan. Isublik tumat lang. Ay nawaw. Wen nga man yan tulangan ti panunutan dagiti tattao no makita da dayta. Ang mga no addag reklamo. Anya kumat karbengan na kita nga reklamo. Anya? Ay nawaw, apay nga inyawid mo ta generator ti barangay si ka Robert. Tama usar tayo liti balay nanang. Irwaryo kit liti may charge tapno nakasagana. Tanay, pandari kon ti generator. Nalipatam samot ako ko ti barangay dayta generator. Isublik tumat lang Ay naanak ko, pangaasim tadi ka agar aramid. Isublim dayta generator ije barangay hall itamot laang. Anyan tulaangan ti baga dagiti ka barangayan tayaw. Usarin tayo pa Sayang matipanog ko anang yawid no saan matlagayam ama usar. Pakadadaulam ti kastangar aramidam Robert. Pangaasim jak kayak tirire. Agraraman kamot alalaki. Ay nawaw, kasang-sangpet mo lang, bakit? Apay kastamot tanti bagbagam kanyak. Nakita ti generator nga inyawid mo. Awan mo babain mo anang yawid kat saan mo mat ako kwa dayta. Binulod ko lang mat. Kasano mo ngay dagiti kalugaran tayo no kastalaang. Sinulumot ti generator. Adamat may saan na bati. Agkurkuri pa da jay. Wen angam kaasida. Umatidog akarkaro ti pila iti kasta nga inaramid mo. Imbis nga ado tayo kumaamang usar. Saanan ata sinulumatan. Isublim dayta a generator, itamat laang. Ay, sana mabalin. Kaya awit ko lang. Hindi mo man pakibiyangan dayta.
Kumusta mat dagiti pa-charge mo, Francis Lakay? Na full charge mat kit di bakit? Nasaya at mat nga rod no kasta. Damag kukot atidug ka no ti pila iji barangay hall. Wen nga rod bakit? Nang runa pa ikat may salang ti generator nga da ijay. Ay nawaw, may salaang ko nam. Wen bakit? Dua ti generator ti barangay, saan ka di? Dua ang inyawid ni Kapitan ti Maysa. Anya, apay nga inyawid ni Kapitan. Ammo pa'y man da ijay. Kinuntrayo kumamot akadagiti padam akagawad. Urayan niya pa'y ti bagamay. Ipilit na ti kayat na da ijay. Amamumot da ijay tao. Doan niya ti bagana, masapol nga iso ti matungpal. Ay nawaw, saan anasaya at tikas tangar aramidan na. Ado tayo nga agkakabaranggayan. Di na kumamot suluan ti may sa generator Isulaang ayat yag kasapulan. Kumusta nga'y Mariminda? Nasaya at latamat marineri, kaasi ti apo, uray na piksa ti tudo, nakalasat latamat. Insubliyon ti generator ti barangay, Mare? Dayta ti pagapapaan mi kinila kay ko ita, Mare. Ay nawaw, apay mat adi na isubli. Saan ama asyan, kadagiti kalugaran tayo nga agpilpila iji barangay hall, tapno maka-charge dalaang? Diyak amo no anya ti adda iti panunot nila kay ko, Mare. Mano nga aldawan ti generator iji balay, ngam no ibagak nga isubli na, isupay ti makaungot. Ay, awanen, Amare. Sigurado amaabak inton umay nga eleksyon no kastalaang ter-aramidan na. Nangamong matan, Amare. No adakit di ti amamom akayat na ti makicharge, ibagam nga mapanda iji balay, Mare. No saan akayat ni Robert nga isubli ti generator iji barangay hall, isudalatan ti umay makicharge iji balay. Nagadumot ti tao dito'y balay, Minda, anak ko. Makicharge da, nanang. Ay nasaya at mata, tapi nanunot dati imay. Saan mo ngamin nga umanay ti may sa generator para kadakwada, nanang? Okay lang dayta. Di bale, ta generator ti barangay ti inyawid ni Robert. Ay, nanang. Para kada tayo amin dayta. Saan mo't amabalin asuluan na? Naku nampay, anak ko. Sigurado amas daaw dayjay no sumangpag kat ado ti tao dito'y balay. Masikuranto dayjay asigurado. Basol na mutlaang Asino nga minti nang ibaga nga iyawid na ti generator ti barangay dito'y balay? Agraraman kit di dayta Robert May samot pa importante. Anya nga iti planom, Kapitan? Manungal dawan ti generator ijay balayaw. Kaano nga isubliyaw? Ay nawaw, makauray kayo mo't akagawad. Kasanumot dagiti kabaranggayan tayo no kasta. Ano sa nyo di may saa? Tinapatag kat adda mausaryaw. Anya? Di ka nagreklamo. Di ka bayagyaman ta dalat ta mausaryaw. Uwan nangam sa urmatan ti kastangar aramidam, Kapitan. Ano san mi ti makipilpilay di barangay hall? Kat da kayaw. Solo yo ti may sa generator. Awanan ti ato asaw. Di ka matanagan ta may sublimot lang da di generator. Saan ko akanon? Ay nawaw. Apay matakas ta bakit? Ay nawaw, apay ka di. Apay ang nagpastrap kay ti ado ataw. Kabaranggayan tayo dagita. Makicharge da ka no. Ay nawaw. Adamot ti generator di barangay hall. Ado ti nakapila ijay. Ay una yan. Saan masikuran iti kastang inaramit yun. Pangaasim man, di mo ihimot dayta a generator. Ta saan mo mat ako ka dayta? Agraraman kalaunay mo, ay nawaw. Kumusta ngay lakay? Insubli ni Kapitan ti generator ti barangay hall? Kinasarita kita madlaw adi na pay kayat nga isublay bakit? Isupay kit di ti makaungat. Ay nawaw, agraraman mo't dayta ang Kapitan. Dayta nga raw. Agreklamo matlangan dagiti pada kakagawad kan dagiti kabaranggayan tayaw iti kastangar aramiden na. Anya nga rodan ti plano yung? Agpatulong kami kadagiti masaknan. Tapno maaksyonan ti parikot tayo bakit? Aywan may mayat pa'y tapno adda pagnakman dayta a tao. Sa dino tayan dayta Robert, Minda. Rimuar nanang, jak amo no sa dino tinapanan na. Ay nawaw,
Di nan sapay ba't amaw nga danang ireklamo kan kwa na. Ah, anya ti kunam nanang? Naipost ka numot ti kapitan dito'y lugar tayo iti Facebook page ti may sa asikat a radio station. Generator kano ti makagapaw. Day takit din nanang. Awanan Damag kupay, kat napanmat nag-report ti daduma a kagawad iji munisipyo. Ay, nakababain launa yun ti kasta. Agar aramid tumat day ta Robert. Kayat na siguro ti maikat iti serbisyo. Self-service mat nga minti kastangar aramiden na. Ay na, makapasuro na talaga. Apay ka day? Pumudot ti ulok no kastoy lang. Apay aya? Nag-report kit din dagiti kagawa di munisipyo. Ay kat mayat Tapno maaksyonan ti parikot da. Ngamsak mo ti maibabain. Day ta ti ganabam. Agtugaw ka. Ta sigurado akarkaro a pumudot ti ulom iti ibagak. Anya mo ti ibagam? In-report da ka iti may sa asikat a radio station dito'y lugar tayo. Ada nag-text kadakwada. Anya? In-text dati inaramid mo panangyawid iti generator ti barangay. Ay nawaw. Kasano nga rudan day ta? Awanin nakababain kalauna yon. No siyak ti sika, isublimon day ta generator. Anyan tulangan ti rupak nga isangok no panagkakampanya. Awanan, dinadaal mo ti reputasyon mo. Day ta ngamin, di mo pa'y pinanunot naimbag sakbay nagaramid ka iti kalukwan. Anya ngay ita, sikam laang timang sagrap iti dakas abunga ti kalukwam. Ay nawaw! Di ka agbalin ama naging bubukod. Panunutam met ti pagsayaatan ti padam a tao. Iti kasta, awan ti agreklamo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubwat akong siyo ni bakit? Wan, agan-anad kamot, Artemio. Wan kayam. Awan ka iti papanamin ton madamdama? Jak pa'y sigurado. Apay ka din. No awan naramidem. Agdalos kamot iti balay. Agsagad kan nagroot ka dita paraangan tayo. Makita inton madamdama. Kita amat ti maaramid diti balay Tapno sana nakababain ka dagiti kaaruba. No narugit ti unag ti balay agraman paraangan tayo. Ay nawaw, gagangay na jak met masango ti agdalos. Kasano ngamin kat sa bali mat ipang pangrunam. Ay, agrubat kakit din. Tapno malpas ti trabaho mi garden. Saan man akum kumpormi ti bagbagam dita. Naimbag abigat mo, siyo ni anak kao. Nakaumay kayo matatang. Anyat umayo ibaga. Nangyigak lang iti prutas para ka na kayaw. Idisuyo pa ilaang di tatatang. Ay nawaw, naita cellphone mo man ang ti dumdumugam. Kat agkaywara na iti usaryaw. Karuruot pa yan ti paraangan yaw. Awan mati ko nam agdalos ka. Nagdalusak, agtubon tumot laang tatang. Ay nawaw, saan man ati kinadugyot mo ti ipagpakat mo anak kaw. Ang mga no panunutan ti asawa maday ta tinsurumikan ka. Apay ngamin aya, ada kayo ti masiksikuran iti balay kan paraangan may tatang.
Ta saan mo't ang nasaya at akit kitaan. Nakarugrog iti aglawlaw. Mangirwar ka man kiti kumpay ta, agdalusak iti paraangan niyaw. Sika, agdalus ka mat diti unag. Tapno nadalos sa sangputan nila kaymaw. Busy ak tatang, jak masangot agdalus ita. Busy ka kunam ngam na ta cellphone mo mat ti dumdumugam. Busy ak nga ag cellphone. Ay nawaw, ado ti buyaag ita tatang. Ay nawaw. Ay nawaw. Anya tar aramidan niya tatang. Apayada kayo ti agruruot iti paraangan may. Kasanaw. Kadimot masangot asawa am Artemiaw. Na ayan ni Sioni ayatatang. Adda ito unag. Bisay. Anya man ang tipagbisbisyan na tataw? Ay kat bising ang silpon Ay nawaw. Imbis nga agdalos. Saan? Tati cellphone naman ang tininto na rin na. Dila agbain ka na kayo. Naumaakaw na kanayon na mangibagbaga kinkwana. Iso asya akong tinangarami. Una yung tikastasyon eh. Ay nawaw, napudot man ti ulong si ka Artemio, kasangsangpot mo lang. Di ka lagbayin ka ni tatang. No nabanog ka nagtrabaho ijay garden, agi na nakapay, saan asyak ti pagpupungtutam. Takasta pa lang ti bagam. Di ka mabain, ani tatang mo pa lang tagdaldalos iti paraangan. Kat sika, ag-cellphone ka lang dita. Ay nawaw, tapno ibagakan ka. Saan ko nga imbaon ni tatang nga agdalos? Iso matinagboluntaryo, di binaybay akon. Kastalat na nga rudan. Talagang awan plano, nga agdalos dito balay. Iso nga rudan, di kapag trabaho ni di garden, tapno maasikasum ko matibalay. Naimbag pa ni Osang nalabasak nga agdaldalos iti paraangan da. Na, anya tar aramida mo sang bakay. Kas makita mo't, agvid-video aklo kas lakay. Para anya dayta. Vlog ko i-post ko iti Facebook. Ay nawaw, nakababain bakay. Saan pa'y analpas ti balay tayaw? Pangit akit kitaan ti background mo. Ta saan pa'y anapinturan ti diding tayaw? Okay laang dayta lakay. At least saan nga agkaiwara ti gamit tayo. Pintor laang ti kurang. Una ng amangan no at damay baga ti kaaruba no makita da bakay. Saan mo't siguro lakay? Saan mo't anarugit ti balay? Kas nakunak itayan, kurang laang iti pintor. Hala, adakan ka dayta. Adamot tin kadakwada ano narugit ti panangkita da lakay. Saan tan aparikot dayta? Ay oo, na yan dayto nga ipupos dayjay nga osang. Kasla balay ti dugyot ti balay da. Ngam isulat tamot ti background na. Ay nawaw. Ay naman na yun, tay bagbagam abalay ti dugyot, si Kasyo na eh. Nay, ada kayo matgayam di tatatang. Itay pa mang mangag ko ti ibagbagam. Asinaw, ti akin balay iti ibagbagam abalay ti dugyot. Ti balay da osang tatang. Anya? Umay kayo nga minatap no makita yung ti video nga ibagbagak. Ti kunan ni Artemio kat agdaldalos da nga usang. Nung nagrugi latamot akitaan ti didingda. Kitaam ti background na tatang. Ay unay kansyonay. Dilawang pa lang magtibalay ti sabali at tao. Kunam lalo na dalos mo ti balayaw. Awan imbagak akas na tatang. Ti kanyak laang, kat ape ang masapon nga ipos na pailaang ti kakastoy a video. Kumporme ti pakibibiyang ang mag. Tumakdar kakit diti da, tatulungan na ngagdalaos. Hindi pa yung may sangal daw ngagdardalusak diti balayaw. Ngam di mo ten malmalpas. Nakarugit launay nga may. Ano din ang kung ibagbagam ka ni tatang, itay simang production eh. Ay nawaw, anya maninday taan nangag mo, Artemio. Balay ti dugyot, kung kunam ka ni tatang. Dayjay ka de. Ti balay da osang, ti dakda ka matek. Abay ti balay da usang. Di mo nakita jay vlog na. Nakarugrugit launay ti balay da a background na. Kat nagdaldalos mo't piman niya usang. Nakitak man ay napumpunasan na titawa da, itay lima ba sakit ti paraangan da. Kastoy ayat tinadalos. Kitaam ti diding da, Ay nawaw, day talagayam.
pintura lang ti kurang dita. Numapinturaan na ita. Mayat tumanang tilangana. Sampay nga analpas ti balay da. Masapul nga rod nga ipos na. Apay, aya at ti balay ti sabali at tao ti pagparikutam. Balay tayong tupay, di mo madalusan. Nitatang pa lang ti umayag daldalos. At least, uray kasto iti balay, saan ko nga ipopost iti Facebook? Ngam adamot na iti impus mo aladawan mo at ti balay tayo ti background. Ayunan niya. Ang at least dayjay, picture laeng, saan a video. Nasaya at nasabat ka dito'y dalan, Osang. Adda ka di ibagam, Shone. Nakitak di video nga impost mo iti Facebook mo. Ay nakarugrugit akit kitaan ti diding ti balayo. Anya? No siyak laeng amay sa a viewer mo, kasla balay ti dugyo ti itsuraan. Ay, di ka agsawa kasta, tainal daw ang madaldalusan ti balay may. Saan lang ngamin ang napinturaan? Isu siguro ako nam ang nakarugrugit. Kasla isumot langan Apaw, di ka man. Di ka agin dadalos, taamok adugyot kamot ije balayaw. Di munto pa'y amot ti agdalos, agraman paraangan yaw kat nakaruroot. At least, saan ko nga ipopost? Amom si Kasyo ne, tiltilam at dildilawam. Iwaras mo pa iti panakitam iti aglawlaw mo, sakbay nga agsao ka, wan? Makapaburak iti dara deta asyo ni lakay. Ay nawaw, apay manan aya ni Shunay. Bakit? Kasla balay ti dugyot kanu ti balay tayo. Anya? Ay nawaw, kas tatin baga na? Wan, kat mo nakapigpig sapay nga ruti sa una ijay dalan itay. Ay una yan. Hala, di mo latta ni kaskaso bakit? Marurudak nga rod. Tano agsasaukat ko namlan asino akadadalusan mo. Di nantupay maasikaso ti paraangan da. Baybayamon bakit? Di mo latta ni kaskasaw. Tapno maliklikan ti rire. Nakabigpig sa kano ti saom ni tadalan itay, kabayatan ti panagsarita yu kani usang. No apay mat na masapol nga ibabayin mo di tao. Asino mo tinakadamagam iti dayta si ka Artemio? Asino kumapay, nagtinakangag iti magbagam Asino nga rod? Apay adi mo mainaganan? Saan na masapol nga naganak? Dakas ti kastangar aramidem. Sakbay nga guyaw ka, siguraduam a perpekto ka. Nakababain amapan mo ibagbaga, akasla balay ti dugyot, ti balay ti pada matao. Kat mismo balay mo, di mo madalusan. Ay nawaw ka. Ay katusto na, nagaduman ng bagam ditan. Anyat araramida mo sang. Itay pa ati cellphone mo tig-igamam. Sapay nakafokus ka. Adala birbiru kak aladawan lakay. Ay nawaw, ladawan na Tay ladawan nga inpus ni Shoni di napalabas abulan Nakita kat, nakarugrugit mo ti background na ijay. Di mo ibaga, bumalas ka mag. Siyempre, nag-comment man ngamin iti impos ko. Aglablabusan da iya babae, iso nga ikakman iti pagnakman na. Anya? Di naksardengan kat. Tamakita ano saan pa'y makaamiris iti aramidakan kwa na. Marmarwam da iti babae. Ay nawaw, balay tayo mati impos dayjay nga osang. Andat ko na? Kita mo, balay tayo mo dayta, nay. Huwag ngagpaisaw. Sakbay nga aguyaw ka, iwaras mo pa iti panagkitam iti aglawlaw mo. Kuna naman. Ay no, makaparurod at talagang. Aguray ka man. Comment mo na ito, saan ka day? Ay, muto yung da cellphone ko, lakay. Aguray ka. Ta basag pa iti comment mo iti post ni Usang. Kasla balay ti dugyot ta background mo sisiko. Na, apay kami nakasta ti comment mo iti impos na. Muto yung da cellphone ko, kunak. Isumot lagayam abimalas Nag-comment ka pa ngamin iti negatibo iti Facebook na. Amumit apintor lang ti kurang tapno malpasan ti balayda. Kasta pa laang ti mapan mo ibagbaga. Ay nawaw ka. Sikamot gayam ti lumabas. Siyonay, anak ka. Wan tatang, adda na patig apapanak.
Ay nawaw. Sa dinamite. Awan oras ko nga agistorya ita, tagdardarasak tatang. Ay nawaw. Hindi ta kayon, agistorya aktulat ta inton sumarunong aldaw. Sige, inakong. Na, ang dardaras mat ni Sunay. Apay nga ta. Anya nga ta manay, tinapasamak. Ay, tinasayaat. Mapanak iti balay da. Tasalud-surag ti manugang kao. Artemiaw! Ada ka kaday! Artemiaw! Sumber kayo lang, tatang. Adak dito yun lang. Busy ka kaday, Barok. Saan mo, tatang? Apay kaday? Ada ka rin masapulyo? Adala kayat ko, ama amuan. Limabas ni Sune iti paraagan mi itay. Kat mas daawak, nagdardaras mag. Di namot nga ron ibaga no apay. Anyat na pasama kaya. Dadya ka rin, tatang. Pinasagidan ka ron ni Osang. Anya. Kasanumot ngamin na ito asyon Nag-comment iti negatibo iti Facebook post ni Osang. Kasla balay ti dugyot. Kung nanakit din, ay nawaw. San lang ayam asaw? Ada pa'y kayam comment na. Ada, tatang. Iso nga, inripos mo't ni Osang ti balay may. Sakbay nga aguyaw ka, iwaras mo pa iti panagkita mi taglawlaw mo. Kunana, iti kapsyon na. Iso mo't tan, ti nakasairan tirik na dito asyon Minaybay aklatan Ta nauma akmutan nga agsasaog, tatang. Anya ti masapul mo, Shunay? I-delete mo dayjay apos mo. Ne, di ka agungot Awan ti karbangam amang i-post iti balay may. Bimalasak ang tapno amom tirik nana. Kita ana imbagdag iti background mo iti Facebook post mo. Aglang langapay abalay ti dugyot ti balay yung iti balay may. Pintur laang ti kurang may tapno ibagakeng ka. I-delete mo dayjay nay. Kalpasan ti inaramid mo apan ang uyaw iti balay may. Sumrakat tapno makitam ti unag ti balay may. Anay, ibaton na ka. Sumrakat tapno mapnak ka. Tapno makitam ti balay nga ibagbagam abalay ti dugyot. Kalpasan na, ikumparam iti balayo tapno makitam no asino ti akin balay iti aglang nga abalay ti dugyot. Inton sumaro na saan asyak ti ibabain mo Saan asyak ti kalkalabanam? Tatalaga nga ugalik ti bumalos no aglablabos ka. Ay talaga ang makaraman dayjay nga usang kanyak. Hagtal na ka man dita. Itay pa'y asumanao ka. Masarap nga ron iti dayjay a babae. Pudno mo't piman ti imbagana. Narugit ti balay tayo. No di mo kumainuyaw ti balay da asaan pa na pinturan. Saan na kumamot nga uyawan ti balay? Mayat nga ron ti kasjay nga naramid na. Napanakit din impost iti Facebook. Ay nawaw. Nalipatam samot nga iti Facebook mo tinangalaan na kanagiti aladawan. Wana, ngam impost na kasjay ti kapsyon na. Pangit, abas-basaan. Agnagam kang aminan. Sakpay nga uyawom ti pada matao. Siguraduam a perpekto ka. No saan, aguli magkalatan. Kan anyalaw na ti pagsaksakit ang tinagam mo. Kat pudnumat ang narugit ti balay tayo. Di mo mo't ngamin amaw ti agdalaws. Lusyak ti sika. Di mo ngamin tilawan amin, Sunay. Saanak pa'y anak kabalas iti dayjay nga osang tatang. Si kalaang ti mabainan iti kasta nga aramidam anak kaw. Alangan mat abay-bay tatang. Gusto na ita nga apa. Agdalus ka kita ita no saan nga aglang nga abalay ti dugyot ti balayaw. Ni tatang mat. No kasta bisi nila kaymaw. Asi kasum kumamot ti balayo Sana kasta abay-bay amlatan. Alawanan, basol kon. Awan sa bali apabasulam, no de ti bagimot laang. Sakbay ngamin nga aguyaw ka. Siguraduam nga awan mauyawakin ka. Sadot ka lang arudan nga agdalos dito'y balayaw. Nakauyaw ka pa anya nga ita. Nakatumpong ka ni tinaturad alumaban ken ka. Dahita ti maalam iti kinauyaw ken kinamanagdilaw mau. Ay nawaw! Di ka agoy uyaw tapno di da kan tumat uyawan.
di ka agdildilaw, tapno awan to ti pagbabawyam intun maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagpas nga'y magaya man ni muna akalugaran tayo, nanang. Ay, wag Gladys, anak ka. Nagsinnaruno kayo lang. Apay ka, day. Agtutulad mo, day ta babae? Anyat ko nam. No kaano ang nagpasngay kanumay. Talagang agtutulad, day ta babae, nanang. Ay, nawaw, agtutulad mo't ngay bagbagam dita. Kay sumay, idi masikugak, nagsikug kanumay. Itata nagpasngay mo taan. Makontrol na nga raw, di pa nagpasngay na. Napnapan ti common sense mo si Gladys. Di ka man lang pampanunutan ako nak. Ay, nawaw. Anya ti ko na muna bakit? Rumar kayo ti anak ta. Uy, lando lang kay. Nag-text ngamin ni Manang Agnes. Kahit anya tintik na kan kaya. Kaya't kano ni Nanang amakita ti apo ko na. No kasta agsasabat kayo manan ijay sintraw. Uy, family day kano. Agsagana ka kidia, tarumar tayo atalaw. At dadatatang kan Nanang. Rong timing mat day ta bakit? Ay nawaw, kasano arong timing? Schedule ko nga gisprita. San mabalin na may tantan. Tabangan no mapiste ti mula kanatan. Day talang agpaisua. Pakikumustahan dakturatan kadananang kantatang. Okay. Alam day to tapno at dagastusin nyo dyan. Ay nawaw, at dapay matiintad mo nga allowance mi iti anak talakay. Awatom kit day tapno mailibrim mat dananang kantatang ijayan. Ay nawaw, da kayo magayam ti masabat ko muna. Sa dino ti papananyaw. Mapan ko ipasyerte anak ko. Apay ka di Gladys. Una yan, nakakutkot tong ti anak ni Mona. Kasla saan mata na dumakdakal. Sapay, naglawa ti muging na. Ay nawaw. Ne, apay yung Gladys. Napauli magkamatan. Okay ka kadilaan? Ay, kwa. Wan, okay aklaang muna. Apay nga rod nga agisam-isam ka, kasta. Ada ka di parikot? Kasla sa bali mo nga minti panangkita mit anak ko. Awang makiday, si kamay, tila madmadlaw mo mat. Sigurado ka? Wan, ala, agpatuloy akaw. Tapno saan kayo matlaang amataktak itilakad yaw. Bye! At tuya, unting pagatang yung itlog, nanang. Ay nawaw, nakabaybayag ka mo't si Gladys. Pasensya kayo, nanang. Nakimarites kan sa mo, manungamin di ta istaw, iso anabayagan ka. Kamaliti pang panunutan nyo, nanang. Kinapudno na, nasalaw ko da muna kanti anak na ditadalan itay. Kinasaritak pa'y madye tao tapno di da ibaga nga isnaber da tao. Malamod to, yan day ta itlog. Ayan nga, ti anak ko, nanang. Diyak mo makita. Madamadigdigusan nila kay mo. Manungal daw mo't pimanan, adi mo tinigdigaws.
Ay nawaw, kas makita yung nanang, busy da tao. Busy ka makimarmaritais kasta kaday. Awan mo trabaho. Ni nanang mo, saan ada kas ti makiinistoryan niya? Dakes ano day tanto malagoy uyaw tar aramidam. Ay nawaw. Ipa-check up mo mama ti anak ta si Kaglaris bakit? Apay ka di ayabin, Jay. Ay nawaw, tagsarod-sud ka pa lang mo. Di mo manggagaya. Tian niya? Aguyog ti anak ta. Basol mo lang Amangan no naala na reta ididinigos mo Si kanto mo nga may. Agpakalaing ka. Tasyak pati pa basulag. Nabayagan na itang uyag ti anak ta. Kapilitan lang nga dinigos ko iti kalman tapno komportable mo. Hindi mo mo't ngamin maasikasaw. Anya asaan mo maasikaso mo na ibagbagam mo di mo? Katisuman. Isu asaan ko adinigos ta aguyag ka nga rud mo. Sadot mukit di day ta Mabalin mo't amang ipapudot kay ti pagdigos na. Agbirok ka pa lang amin iti rason mo. Ay nawaw. Kumusta nga iti check up ti apukaw, Gladys anak kaw? Adama nun in resita dang agas nanang. Ayan na nga Sa anak pa agim matang. Ay nawaw, iti anya agapaw. Anya nga rod nga iti patumar mo iti apukaw. Makitan to nanang. Nagadumo nga mintin resita da. Njak amaw. Amang ano nanginakit di pay dagita. Ay pangasim anak kaw. Ti masapsapol ko mati apukok ti priority. Impa-check up mo pa ilaan. No di mo malagatangan tin resita da nga agas. Ala, wunan nanang. Awanan ti adu asaaw. Ibagak to kini Binjay tagumatang inton madamdamang. Kita am ti apukom nanang. Kabaulan nanti magna. Angam kita anak ko. Puro sugat mo tatumang na. Gagangay na nanang. Kasta talaga dagiti ubeng. Di mo nga minipilit no amom amarigatan pa'y ta anak mo. Kasi mo. Masapol ang maisuro adagos nanang. Tapno saan ang maitulad iti anak ni Muna. Saan mo't lang ang nasaya at apilitan tayo dagiti ubeng ang mga ramid iti di damot kabaulan. Ni nanang mo't, sensitive kay launay nga may. Kitaam, iti saan nga agbayag, kabaulan na mutan ti tumaray. Ay napaw, di kagpakalain si Kaglates. Dumngag ka kanyak. No ipilit mo ti kayat mau, amangan kit din no isupay ti pakaisagmakan tanak mau. Ay, piman mo ta anak mo muna. Ha? Kasla pimpiman ta anak mo muna. Di ka maasyan. Ay nawaw, kasano ko maanagbalin apimpiman ti anak ko? Kat as-asikasuk mo. Kita umakit nakakutkutong. Kasla saan pa yan adumakdakkan. Sa maysa, manuabulan nan. Ngam saan pa'y ang makapagna. Anya kumaita. Kita am ti anak kaw. Kabaulan nanti magna. Kanapintas pa'y ti pamagina. Saan akas iti anak mo? Kurang sama ngamen ti ipakpakan mo dita. When now, amang ano di mo pa'y kit di pakpakanan iso akas ta. Ay nawaw, di ka agsao akas ta. Tadi mo ang muno kasano nga asikaswag ti anak ko. Talaga laang akas ta mo ti pamagina. Saan aga po tabasit kat ibagamutin asaan ko nga asikaswag. Balance diet ko mga minati pakan mo tapno saan nakasta. Agpakalaing ka man ako nakong. Nagsasaw ka, kasla amom amin aramida. Nagpuskol mo ti pa nagrup-rupa na di babae. Ne, asino man ang tidakdakamatam anapuskol ti rupa na, muna bakit? Day di agladis Agasa man, tamapan na kidi kumkumpara ti anak ta iti anak na. Kasla saan ka no adumakdakkel ti anak ta? Ay na, di mulat ta ka din ikaskaso bakit? Ay sana mabalin kanyak ti kastingar aramidan na lakay. Talaga ang makaraman day di babae ko na manang. No iso ti pagragsakan na, di mo tutupan bakit? Sayang lang ti oras mo kunkwana. Ay saan? Maminsan pa'y nga ulitin na ti kasdingin naramid na. Ha? Maminsan pa'y nga uyawon na ti anak ta. Makaraman at talaga kanya.
Saan ati anak ko ti uyawan na ko naktumag? Relax ka lang ka di bakit? Unay ka? Pagpungpungtutan na ka talaga rin di ababay. Ala, husto daytan ko nakmay. Ingka katidasaran ti pangaldawan tayaw. Tamangan tayaw tanay. Mabisi na ka. Adto iti nyawit ko a libro para king kanakaw. Suruan kang agbasa. Ay nawaw, anya ter aramida si Kagladays. Nay, da kayo magayam nanang. Anya ter aramidam ko na. Suruak nga agbasa ti apo ko yaw nanang. Ay nawaw, suruam nga agbasa kat manulaang matitawon na. Wen atap no advance nanang. Diyak kayat ama itulad ti anak ko iti anak dayi amuna nanang. Maya nga main itirik na no lamang ti anak ko ngam iti anak na. Ay, saan ang nasaya at kasta ka panunuta manakaw? Mahilig ka amang ikumpara. Ay nawaw. Nga apay nanang, ipalubos yu ka di maartapan ti anak ni muna ti apo ko yaw. Ay, diya ka mukon Kagladays. Nagadulakit din ay nga among. Anya di baga ni nanang kanya, Gladys? Sursurom ka nung agbasa ti anak ta. Wala, tapno advance lakay. Ay nawaw, pang-asim Saan man akong kumpormitar aramidam? Manulang ti tawon ti anak ta. Diyak ipalubos ang maartapan ti anak ni muna ti anak talakay. Kita am ti anak ni muna, nagbasit si ka. Saan mutta na dumakdakkel? Naladaw pa'y anag na. Sigurado ang maladaw tumananday di ang makabasa. Raman mo pa yun ti anak ni Muna. Pudnumot lakay. Di mo ka din nakita ti anak ni Muna. Naimbaglaangan ata saan akas di ti anak ta. Adayo ti nagbautanda. Dahil ta ti paglaingam. Ti mangiruruman iti pada matao. Agraman inusinting obing, irurumin mo. Ay nawaw ti kas nang ugalim. Ibatik pa'y man ti apo ko yaw nanang. Ay nawaw, sa di naman ang ti papanam si Kagladays. Adan lang papang kugatangan di Tersina. Pakanan yung matan ti apo ko yaw tapno dumakkal. Numalpas amangan, suruan yung agbasa ta isupay ti maadal na. Ay naapaw, diya ka mukon Kagladays. Basta aramidin yung latan, wanya ti ibagbagak nanang. Kaasi ti anak mo iti kastang aramidam. No apay nga main ang mahilig ka amang ikumpara. Awanan ti adu asa una nang agrubat ako. Nala, agawid ka mutla dagaws. Di mo manan ibaga ang makimaritis ka igay. Ay nawaw, si ka magayam day ta muna. Makapakikput ka mo. Nay, di ka umadayo Umasidid ka at di bagakan ka. Anya day ta aya? Anya di ibagbagam ijay history tay? Saan kong asikasyon ti anak ko? Iso asaan adumakdakal? Naladaw anag na? Kandi na amo ti agbasa ko nang? Ha? Nalabas ti kasjay apa nang iruruman mo iti anak ko? Anay ko? Apay ngay nga kabil ka? Kurang pa'y dayta! Aganat ka! Tama minsan pa'y nga addamag ko. Ang mga no agdarat ang iwat mo. Saan aga po ta advance ti anak mo? Kat kastater aramidam! Anay ko! Ay nawaw! Kalkalpas lang ti apukok anangan Gladays. Baka naman ay nanang. Na, di mo sobrahan na. Tapno lumok magpay. Awanan sakit to ti maalan ano kastalaang. Ni nanang mo'y, di yung nakita ti anak ni Muna akas lasaan amang mangan. Kaya tiyaw akas jay tumati itsura ti apo ko yaw. Hindi na palabas ngal daw. Ipilit mo asurwan ngagbasa. Ita, sobra man ti pakan mo. Ayawan mo, Gladys. Pakaisagmakan ti anak mo ti kastangar aramidam. Di nakman pakibiyangan nanang. Nasken amangan ti apo ko yaw ta inton madamdama. Surwak tumot iti sports di tarwar. Tapno masurwan na dagaws. Anya! Nanang, tawagan niyo man ni Tata Kanor. Ti apo ko yung nanay. Ay nawa, wanyat na pasama kiti apugaw. Naigalays, kabayatan ti panang isurukin kwa na nanang. Ay napaw,
Aw, daytan ti bagbagakan ka. Kung komporme mo nga may ti papaaramid mo iti anak mo, di mo uraya na dumakal. Di na konsirmunan, nanang, tulungan na. Agpaarayat kayaw, pangasiyaw. Ayan ti anak ko kanasawak na nang. Daday ti ospital, benji anak ko. Apa iti ospital? Sino tin ospital? Intaray mi ti apo ko kitay. Anya? Kasano mga main, surwan ka no ni bakit mo iti sports. Anya nga ita, naigalis laka nga round. Uy na talaga na di agladis. Tsak amo nang alalaan naman ti kastalain na. Mano lang titawan ti anak may ngam kastakit din, ter aramidin na. Tapno agbalin ka no a competitive no dumakal. Maadal nan tulat taa. Nasapa unay na ita pa nang isuro ni Gladys. Kastamot lang timbagakan ko na, ngam di na kaya ti makuriktar. Amumot day jay, mahilig amang ikumpara. Manyangay, agidan tama pa ni di ospital ah. Wala nang, mabit lang talag ti wallet ko. Intaray da kanumot ti anak da Gladys ija ospital lando lakay. Wan, nasabat ko na nasitang kan paribinji di tadalan itay. Anyat na pasama kanya. Naigalis ka no ti anak da. Anya? Ay, no maminsan nga minday di Gladys. Wan nga rod. Kasi di anak da ter aramidin na. Mahilig nga main amang ikumpara. Ti kayat na pa'y, kat ti anak na akanayon ti staring. Ay, kaasi di ubing ama iramraman iti kalukon ni nanang na. Naku nampay bakit? Jay ubing ti kakaasi ter aramidin ni nanang na. Saan nga mina nasayaat nga ikumpara tayo dagiti ubeng? Ta saan mat nga papada dagita? Kaasi di anak na iter aramidin na. Kasano day tan lakay. Anya nga min tinararamid mo aya. Kasano anay galis ti anak ta? Jak nagayatan ti kasdi anapasamak lakay. Kaya't kula ang asuruan iti sports. Adalang ta ka sa mapasamak iti anak ta, agsagana ka. Jak impagarop ang maigalis ti anak ta lakay. Basol mo ta. Ti kayat mo ngamin kat istaring akanayon ti anak ta. Makita mo ta bunga tinaramid mo. Si katiga po na, no apa yan ospital ti anak ta. Awa mo basol ko lakay. Basta basol mo na ti napasamak. Basol mo, basol mo. Nabatam. Sapay la kumata mapakawanak lakay. Suray. Ulitik man na. Nagdada ka sa mapasamak iti anak ta, di kanton pulos mapakawan. San Apulos? Ay, nawaw! Kas naganak, ti kumapagsayaatan ti anak tayo, ti panunutan tayo. Saan tayo ida nga ikumpara iti anak ti sabali a tao? Ta saan nga agpapada ti makuna a development stage dagiti ubing. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nakaawag ka mat, ang hilo anak ko. Ada ka di masapul mo. Adamanan ti bayadan mi nanang. Kasapulak ti kwarta. Ay nawaw, manuti ka sa pula manak ko. 5,000 kumanod da. Jay daduma. Igatang ko para iti project may. Ay, sapay 2,000 lang tinabat-bati a kwarta kanak ko. Ni tatang ngay nanang.
Ay na, nitatang mo pa'y ti kunam. Ammo mo ti ugali day dya at tao. Sana mabalinti kastang aramidin na, nanang. Sipod elementary aging gayta dandani agturpusa ko ni ti kolehiyo. Kat awan tinay tultulong na. Maalata padasat to akasarita ti amam inton madamdama. Barang adama itulong na. Sige, nanang. Awagan da kadagaws. Tapnam mo. Sige, anak ko. Agtugaw ka pa'y man, tadda ibagakin ka, Gardo. Anya manan ti bagam si Kabina. Kwartan samot man ay. Kasapulan ni Angelo ti kwarta. At nakita makwarta kaya. Nangip-ipanam ngay ititangdan mo anak i construction. Ginastos ko na. Uri labusan na kita talagang awanan ti kwarta. Una yun ti kasta. Sipod nagadal ni Angelo. Siyakla akanayo ng tagsakripisyo para kankwana. Mano abulan laangan kat agturpusan day dya iti kolehiyo. Sino nga men tinang ibagakin ka, apagadalam na dya tao, kat awan lang arudan kwarta tayo. Naawan ti kwarta, agi katlangan. Day takot ti jak kayatkan ka, naimot ka launay, no para iti pamilyam, awan ti kwartam, ngam no para iti sabali a tao, apaw, kasla di ka may busan. Pangasim man tadi nakreng-rengen, amo man nabambanog na tao, basta pa lang mati bagbagam. Ay, nawaw. Adaak manon, Maridelia. Naimbag nga aldaw mo, Marivena. Anya ti umay mo ibaga. Mabalinti umutang, Mare. Kasapulan ngamin ni Angelo ti kwarta para iti panagadal na. Ha? Kasuswildo laang matdala kay mo, Maray. Awan ka nung arod kwarta na, Mare. Ay, nawaw. No para kada kayo a pamilyana, awan ti kwarta na. Ngam no para kadagiti gagayim na, kaslabak nang. Nalabos mo't di kasta akin na imot na. Ay, day tangarod, Mare. Imutan na launay ti pamilyana. No siyak ti si ka, Maray. In pa DSWD daytan. Kaano nagado arason na, Mare. Hay na, apo aya ti kasta a klase ti asawa. Mano ti kasapula, Maray. Uray 3,000 lang, Mare. Di ka madanagan. So katakmit lang inton Sabado no maalak ti tangdan ko. Naimbaglaangan tanaranaan ka dito'y dalan, Marivena. Apay ka di, Mare. Nalabsak nila kay mo, Maray. Ijay? Adda dita istor, Maray. In libre na iti merienda dagiti gagayim na. Anya? Kunak tumok kang ka, Maray. Adda ti kwarta na day jay. Ay, una yan. Ado ti tinapay kan soft drinks aginatang na, Maray. Ibagak kang katap no ammom ti aramiden ti imot nga asawa, Maray. Ay, talaga siguro adi na kayat ti tumulong iti panagadal ti anak na, Mare. Ngam agsagana day di at tao. Agawid lang. Kahit agdiretso ka manan iti siled tanabsog ka. Anya manan day tangay bagbagam si Kavina. Amo man nabambanog na tao. Tikunam ka di kat jak amo ti naramid mo, ah? Ay, nawaw. Anya manan day tangan naramid ka. Inlibrem ka numat iti merienda dagiti gagayim mo. Fake news day tabakit. Kat no suda tinang ilibre kanya. Adda nakakita kan ka. Sika tinagbayad iti merienda yo. Nalawanin. Siyak nagpaiso tinang ilibre ka na kwa na. Oh, makitam day ta? Idi ni Angelo ti agkasapulan. Kunam nga awan kwartam. Kabailam nga ilibre dagiti gagayim mo. Ngam di mo kabailan nga itad ti masapul ti anak ta. Anyan, Gardo. Hindi pa imot nga ibagbagakin ka. At diyo ipilit apagadalan no diyo kabailan agastusan. Na, asino tinamnamaam amang iwantukan ka. Inton kumapsot ka, ah? Asino, agpanunot ka man anaimbag. Panagkunam ka di. Kat aywanan da kadagiti tattao nga iliblibrem, ha? Ulay kan si Kagardaw. Anya dinadamag ka. Nagilibre ka man na ti merienda di ta store. Asino tinakadamagan niyo tatang. Nagpulong samot na di avena ka na kayaw. Nagiti kalugaran tayaw ang makakitkita iti kastang aramidem tinangidarum kanyak. Anya? Kita kumabat siya aramidem Tikit di kumamasapsapol ni Angelaw ti paggastusam. Laglagi pa masaan nga agnanayaon kat napigsa kang agtrabahaw.
Siyak man ngamin tinakita yung tatang. Wan ata nakababain ti kasta. Amaom ti bagbaga dagiti tao. Paidam ka kanaw iti pamilyam. Paidam? Ano paidam? Anya ko ma? Ano ikaw? Apeng agsipat kayo ngay tatang. Subong ba't ka pa ha? Ano ikaw? Ni tatang mo. Lakayan ka ngam awan manak na agamaw. Kaya't mau ta saan lang aday tati maramanam. Saan tatang? Pustunan. Anya ti planom si Kagardo? Apay ka ti? Na, graduation ni Angelo inton bigat. Di ka mapan? Aya. Imbagak mutken ka idi namin sanpay ngal daw. Sapay awan ginatang ko nga isuot ko. Nagado abado dita. Amukan. Rumarak labit, mapanak gumatang kan manang lalin. Ano tila ako na dadya sapatos kay? Kano rabin? Nasa papay. Saan pa yan ang rikip na gijay? Naimbag ka pa'y. Makagatang ka iti baro a sapatos mo. Da kami iti anak ta. An-anusan mi tay sigod a sapatos may. Gumatang kay tumot ano kwa. Saan kayo mataparparita na gumatang kay? Anya? Panawan ka man langan. Dahil tanto man lang iwat mo, ti makadaw. Makarengreng. Ay, hay! Agsubli ka dito, Gardaw! Gardaw! Nalpas mo't langan ti graduation mo, Angelo anak kaw. Anya nga ti planaw? Ag-review ak tatang. Ag-board examak pa. Ay nawaw. Adan samot manen mabayadan. No agin-rolak iti review center. Adda talaga ti mabayadan. Ngam no ag-self-review ak. Awan ti mabayadan. O di day talangan. Tiyan niya tatang. Ag self-review ka langan. Tapno sana sayang ti kwarta. Anya? Tapno makatipid tayo. Narigat man na kumkumpurmila ditan ti paggasgastusam. Amum mata nagrigat tagsapol iti kwarta ita apanawin. Board exam mo magaya maninton umay alawas, Angelo, anak ko. Wan nga rod nanang. Madanagan na klauna yan. Ay nawaw, anya nga iti pagdanagam, nag-review ka mo. Wanangam sa bali tamat no adda ti review center nanang. Di bali ata adda online anak i-review am anak ko. Wanangam saan mata kompleto day jay nanang. Ikararag taylatan iti apo. Asapay la kumata maipasam ti board exam mo anak ko. Tapno makapagtrabaho ka maglaeng. Di kay madanagan nanang. Aramidek ti kabaelak. Tapno makapasaak. Kasta anak ko. Uray kurang ti suporta nga ititid ni tatang mo. Aramidem latta ti kabaelak. Manungay ti inted mo nga allowance ni Angela o Gardo lakay. Awan intid ko bakit? Naa, imbagak metken ka nga ikam ta board exam da ita. Bumawi ak tulakin ko anon. Ay nawaw, kaano bumawi ka? Nalabos ti kasta kinapaidam mo. Naimot kalaunay iti anak mo. Naimbaglaangan tamay salaang ti anak ta. Aglablabos kan Gardaw. Naimbag pa'y ni nanang inikan na ni Angelo iti allowance na. Siga ngay, saan mo't amabalin nga ipasam kininanang ti responsibilidad mo kas ama ti anak ta? No adda, di lang tidak ko ma. Amok nga adda, ngam sa balilaang ngamin ti pangrunam. Ay nawaw ka. Adda ka din resulta ti board exam mo, Angela. Adda nanang. Ni, aping arud anak kami suot ka dita. Di mo ibaga bagsak ka. Joke lang nanang. Ha? Kaya't ka di asawan day ta? Amay sakan amay stro, anak ko? Wa nanang. Ilpiti matlaangan ti kakaiso ng anak yaw. Ay na, congratulations anak ko. Agyaman na klaunay nanang. No sana ga po iti sakripisyo yu para kanyak. Amangan no saan ko amaragpat dagiti arapaap kaw. Congrats, Angelo anak kaw. Agyaman tatang. Ang damot lagan maestro nga anak may. Wan nga rod tatang. Nagbunga dagiti sakripisyo ni nanang. Anyat ko nam. Nagbunga dagiti sakripisyo ni nanang kunak. Ay nawaw.
Api akas tamot tanti ibagbaga manakaw. Pudno matatang. No saan agapokin ni nanang, amangan no sa anak ang nakapagturpos iti kolehiyo. Wala nga Amok nga amom ti kayat ko asawan tatang. Sa bali ngamin ti priority midikay. anya. Unak lakit day no asino ti agtok-tok-tok. Si kagayam, parigar daw. Siya nga ron, pare unyok. Nakaumay kamot paray. Anday niya ko nga arak kan pulutan, pare. Hay nawaw. Amangan no agungot ni Mrs. Kau. No agbarte kak paray. Sang paminsan langot, pare. Si kakit di mo. Narigatag no agbalin a dragon ni Mrs. Kau paray. Di ka matanagan, pare. May sabuti lang mo ti arak ti inumunta. May sabuti agam, dakkel mat paray. Mangirwar ka kiti ti baso kan plataw. Agsyat na. Nakapasang amin ti anak ko iti board exam na. Kayat ko tiyag silibrar, pare. No kayat mo tag silibrar. Di jay balayo laangan. Tapno makadwam met lang ti pamilya. Sa bali to lang iti balay, pare. Kastigayam ti Rick na, pare niyo. Rek natin. Rick na, no dan putot a maestro. Naglakit din nun yati bagam pare. Dahil talagayam. Na kayo ngayon, pare. Kaano ba madan kayo ti anak? Diyos lang ti makamaw paray. Ay, kaagawan niyo, Amangan mo no, kapoy ka ngamin, pare, Na, Iparpartak yung mo tanay. Mapanan titawag. O, kita anak. Adan putot ko ang maestro. Di ka ngamin nagkapoy-kapoy, Uno, nagminupusan ni bakit mo. Paray. Nakalaslastog kamot nga agsasao si ka, Gardo. Ah. Saan anasaya at tikasta akan tiyaw mo, Anda ka mo gamit ang Maridelia. Wan, pudno nga ada ti putot mo maestro, ngam ada ka din na itulong mo kinkwana. Nila ang sa Marive na tinagsakripisyo para iti anak yu. bakit? Da kami, Apayan ni kumaring pinalaag. Amok ti ugalim, napaidam ka sipod pa'y iday. Alit ko nam. Ulitan man. Ay nawaw, di ka agungot no kantsawam ti asawak, kasla perpekto ka. Itatasi ka mo ti makantsawan, agungot ka. Itimpla na man iti kape pina. Ay nawaw, sa di numanan tinagapgapwam gardo. Nangilibre ka manan iti ara? Ito lang man bakay. No para iti pamilyam, awan kwartam. Ngam no sa bali ataw, adamat. Naparabor ka. Ay nawaw. Di nakman ring-ringan, di pala tiriknak. Itinaramit ni Delia kabayatan ti kabda kay si Balayda. Anya timbaganakan ka. Sana masapo lamang mo. Itimplan na kiti ti kapit, tanay. Makakapgabi ako. Kumusta nila kay mo, Marivena? Adamanan ije balay amare na hangover. Ayun gayam. Anya tinsawang mo kan kwa na idirabi imaray. Apaya kasta unay tirurod na kan ka. Kinantsawak laang matmare. Madi nga minti kantsaw na kinilakay ko. Amo na nga rudan amarigata na ngagsikog. Kasjay pay lang ti rumrumar itingiwat na. Tijak pay kayat, ipasikat na nga adda kano ti maestro aputot na. Idi binagaak nga awan mat intultulong na, tapaidam iti pamilya na. Kasta unay mat kantirurod na. Isumot lagayam amare. Nasaktan itimbagam. Pasensya kan amare, jak nalapdan ti bagik. Gusto lang tinaramid mo, Maridelia. Pudnumot, sipod pa'y ide, napaidam day ta agardo. Imutan na ti pamilya na. Deserve na ti mabagaan iti kasta ta pudnumot. Sa dino tinagapam si Kabina. Iti ayan da, Maridelia. Apay ka de. Ay nawaw. Anya tinaramid mo ijay. Apay anapan ka pa'y lang ijay. Anya ko matidakas na ijay, kat kumarik mo ni Delia. Amumata kagurgurak na ijay tao. Gumura ka kankwana, tapudno timbagana. Apay nga minakas jiti kantyaw mukin ni pare unyok.
Sa pa ipanpanakil mo ka no, nga daputot mo a maestro. Ha? Apay, addain tulong mo iti panagadal ni Angelo? Ha? No di mo kaya ti makangag iti sabali at tao, aramidom ngamin ti responsibilidad mo kasama. Saan akas ta a feeling baro ka lang arudan, napaidam ka pa'y iti pamilyam. Imot! Ay, nawaw! No di mo kaya ti makangag iti sao, agbalin ka a responsable. Aramidem ti pagrabengam kas ama ti may sa apagtaangan para iti pagsayaatan ti pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Siga ka di, iti bagbagan ni isang ama isukat kan kwa na. Ay, wan Madam Emma. Kat, mangrugi ka kadita. Ay, nawaw. Saan pa'y amam, imayak laeng takayat ko ang makita iti personal ti agbalin at trabaho. Simple lang magtaramidam dito'y balay. Asikaswam ni nanang, tadi nakabailan ti magna kan tumakdar iti bukod na. No kasapulan abagkatam, aramidam, kan digusam, pakanam, kan no adda ti daddo maamasapul na, pagserbyam, 8,000 ti sweldom iti makabulan. Day talaang ka di ti maaramid, ma'am? Siyempre, aglaba ka pa'y iti mureng, kan agluto ka iti kanin tayo. Ariglado, madam. Ano nga rod amang rugi ka? Inton Lunes, madam. Masapa akto nga umay. Adda tinasabat ko babae di tadalan ni tay. Isu ka di day ti in refer ni isang akasukat na amang asikaso ken nanang? Wan manong. Naimbag man tamayat nga agbantay ken nanang. Ay nawaw, kasta talaga dagiti padayo amamirmiraot manong. No para iti kwarta, aramidin nyo amin. Na, sana nasaya ti kasta rumrumwar iti ngiwat mo ading kao. Kat pudno mo, amin amamirmiraot nga amam mo, kat aramidin dati amin para laang iti kwarta. Wen atag papada tayo laang may. Kasapulan tayo ti kwarta. Tapno magatang dadag iti masapsapul tayo. Da akon lulito lakay. Oh, kamusta ngay ba kayo? Nakasaritam ni Madam Emma? Wen lakay. Nakapsuton ti bakit apagsirbyak. Di nakabaalan ti magnakan tumakdar iti bukod na. Masapul ang matulungan. No dadduma, masapul kanupay ang mabagkat. Ay nawaw, kaslan narigat mo't gayam ba kayo? Wen nga rod, ngam ano saklatan ah. Kasapulan tayo mat nga rod ti kwarta. Mano ti binulan mo ngay? 8,000 kano ti per month. Sigun kan Madam Hilda, kat ti bakit laang kano ti asikaswak. Aglaba ak iti murang mi, kan agluto ak iti kanan mi. Sigurado ka kanay, akabalam nga aramidan na ita bakit? Wen tinapatag kat ada pagtrabahwak lakay. Di mo mat ngamin kayat nga aga brodak. Nasaya at ma, tasimangpot kan si ka, Giselle. Itay pa yung urayan ka. Pasensya kayon, madam, na traffic ak ngamin. Awanin ti ado asaw. Agpulis kan, tarugyamon tagtrabaho. Ha? Oh, apay akas ti reaksyon mo. Saan ka di at imbagam kanya kat mangrugi ka nga agtrabaho ita Lunes? Ah? Ay, wen ma'am. Di kay madanagan.
Aramidak anasaya at ti trabaho. Aywan gayam. Ti kwarto nga asidag iti kusina ti silid mo. Si kamutan ti makaamuag dalos, ha? Agyamanak, madam. Ibati klabi iti bag ko iti silid ko. Tapno marugyakon ti agtrabaho. Agawa ama, tanaurnong ti trabaho dito balay. Agdalos na, kandigosam ni nanang. Ibaon ka pa'y man agumatang, Giselle. Saan pa'y analpas ti panagdalos ko, madam? Ay nawaw, apay akas tamot ti bagbagam. Asino ti bus dito aya? Siya, wano si ka? Ay, kwa, da kayo, ma'am. Malagayam! Anya ti ipagatang yu, madam. Ituloy kong tulaangan ti panagdalos ko inton madamdama. Kasta, aramidam, noan niya ti ipapaaramid ko. Gumatang ka iti bangus. Ilutong matlaangan, ta iso ti pangaldawan tayo. Wen, madam. Pilyam tay bangus a fresh, Jak kayat ti bangus a nalabaga ti matana. Areglado, madam. No anya ti kayat yu, iso ti masurot. Sa kilo abangus man, Tata Pilip. Anya pa'y nakaw. Day talaang tata. Iso laang matiin pagatang ni madam. Aguray ka. Si kakaday tinaisukat ka ni isang. Si kati mangibantay iti ina ni Emma. Uwan, tata. Apay ka di? Manunga aldaw mo nita. Awan pa'y makalawas, tata. Apay ka di? Sa payla ko mata maanusam ti ugali na. Anyat ko nayo, tata? Ay, kwa. Ay, lawan kaun. Kaslaada kayat yu asawan, tata. Ay, awan mo't kitay. Apay na dyan. Kumporme mo't tanti may sawsawang ka. Mabit lang nakaw nga. Isupot ko ti bangaws agat-gatangam. Amangan ko nak numalipatak pa ay. Ay nawang, aping agtugtugaw ka lang dida si ka, Giselle. Asinaw tinangibaga ang mabalin mo ti agtugaw, Pasensya kayon, madam. Nabanugak ngamin anang digos iti inayo. Nadagsen ang mabagbagkat, madam. Kan naglaba, nagluto kan nagdalusak pay. Noawanan taramidang, digosam dagiti asaw. Kan agluto ka matyangan, iti kananda. Sapay 21 amin ti aso na. Awan mat iti saritaan, minga agraman ti aso na kat asikasuak. Oh, apay adi ka pa'y lagunay dita. Agawa amet ata na mapanin ti oras. Anyat orasan, yung di pa'y lanangan kan nagdigos dagitang asaw. Uwan, madam. Aramido kung ti ipapaaramid yo. Kasta, di ka agbunto-buntog, no di mo kaya't asukatan ka. Nalawag! Unay kan ima ading ko. Anya manenter aramidam dito'y balay, manong. San mo't siguro adakas no kayat kumati umay agbisita. Apay matakas jay. Kunak man no tila ang aglaba, agluto ken mga sikaso ken nanang ti trabaho ni Giselle. Katuan mga may. Hay nawaw. Apay nga ron nga iso ti mang pakpakan ken mang digdigaws kadagiti taraken mo nga asaw. Sapay 21 nga aso day jay. Ay naawan matlangan ti aramidin na. Iso nga imbaon ko na. Apay matpiman nga ipatrabahom kinkwa na dagita. Ket saan matakaraman dayta ti aramidin na kuma. Sa may sa 8,000 lang ti sweldo na iti makabulan. Apay anayunan pay lang ti trabaho na. Sika kumamit ti mga sikaso kadagiti taraken mo Ay naagtal na ka man no awan na sayaap nga ibagam manong. Saan asyak ti umay mo reng-rengen? No anya ti makitkitam, aguli makalaang. Di ka man kontrabida dita. Day off mo ita, Giselle. Uwan, madam, iso nga agawid akpay laang. Ang sakbay nga ag-day off ka, digosam pa'y nga umuna ni nanang, kandagiti asaw. Agluto ka mo laangan iti kananda. Ay, nawaw? Na, dareklamaw? Awan matkit di, madam. Apay nga rod akas ta ti reaksyon mo. Kaslad na pagsaksakitan tinakam mo. Aramidak latan ti ipapaaramid yo, sakbay nga ag-day off ak. Tapno awan ti parikot, madam. Kasta ti kayat ko. Awanin ti ado asaludsod. Aramidem latan no anya ti imbaga. Tapno awan pariko. Ay, makabannog mat. Ay nawaw. Apay nga talangan nagawid ka, Giselle. 12:00.
Ti ko ram kanya kat day off mo ita. Di off kong agpaiso lakay. Apay nga road nga itala nga nagawid ka. Kasano mo ngamin? Di off ko ngam dinigos ko payla ang tibaket kanti 21 nga aso ni Madam Emma. Anya, uray day off mo, agtrabaho kalatta. Isumot ngamin tibilin na. Naskan nga aramidak pay ti amin sakbay nga ag day off ak. Oo na yan. Anya nga ro ti sir-serbi na ita a day off. Itala ang mat siguro lakay. Sapay lang ko tapod nung nga italaan. Narigat mo, no tunggal day off mo kat kasta ti mapasamak. Awan sir-serbi ti day off mo no pagtrabahon na ka pa lang tipos mo. Ada pa'y 21 nga aso nga sa asikaswam. Barang nayunan na ti swildok alakay. Saan mat akaraman ti 21 nga aso atarakan na itinagsaritaan mi nga aramidak. Anya ti umay mugatangan, basang. Shampoo man, tata. Pagpili ka, no anya asyampaw, ti kayat mao. Ta color green latan, tata. Mayat ti isem mo ita When ta intedan ni Madam Titangdan ko, tata. Ay, kat mayat no kasta. Iso na lang ata, 8,000 mati inted na. Anya, 8,000 laang. Kat sikapay ti mga asikaso kadagit ti aso na. Ti saritaan mi kat tila ang bakat ti asikaswag. Ngam agraman ni Madam Emma kat ilabaak. Syakmat lang ti mang pakpakan kan mang digdigos kadagiti aso na. Agraman agdalos iti kulungan da. Naay, talaga nga abusada day taabak nang. Nayunan na ti trabaho, ngam di namit nayunan ti sweldam. Ay, narigat tag sasaaw. Ngam kastamot laang ti reklamaw, dagiti nagbalin ababaonan na iday. Day daduma, nagabrodan, may mayat ka na ti pasweldo ijay. Iso na laang tamaya dayo kamat iti pamilyam. Day tamot laang ti may saan nadlaw ko, tata. Ininot amanay nayunan ti trabaho. Ngam ti sweldo, istidi latta. Saan matan amanayunan? Anya tinaramid mo ijerwar si ka, Giselle? Gimata akla ang iti shampoo tagdigosak, madam. Ay nawaw, di nakululbutan Ibagbagak ti pudno, madam. Nakita ka nagsarsarita kayo iti day di alakay Philip. Ha? Anya timbagbaga day di alakay kan ka, Awan mat, madam. Di nakululbutan kunak manan. Awan ti dakas nga insawang ni Tata Philip, madam. Liklikam day di alakay. Iti anya aga po ngay, madam. Ay nawaw, awanin ti ado asaludsod. Aramidam latan no anya timbagak. Diyak kayat amakisarsarita ka iti day di alakay. No addagatangam, ijay bangir nga istor ti papalam. Nawatam? Uwan, madam. Apekas jay mati panagsasaom ken Giselle, si ka Emma. Ay, pakibiyangam la amin nun, manong. No umay kag pasyar dito'y balay. Pasyar laang saan atila pakibibiyangam. Nalipatam sama, asyak ti mang susweldo iti mga asikaso kininanang. Well, namok day ta. Si katiag gas-gastos para kininanang. Tasyak, simple lang nga mamirmiraot. Tilang matnatengken prutas ti kabalak nga itad para kinanang. Day tangarot ka. Awan lang arudan may tultulong mo. Man nakibiyang kapay. Masyanak lang gamin ken Giselle ading kaw. Kaasimat pima na mabugbog kawan. Nagadulagarudan ti ipapaaramid mo kan kuana. Ungat ka pa'y nga ungat. Saan anala ka ti mga iwan iti bakit no nakapsutan? Laglagi pam. Saan arubot ni Giselle? Kas kada tayo. Mabanbanog matjay tao. Huston, agdalnakan. Di mo papudutan ti ulo ko na. Giselle! Giselle! Apay ka di, madam. Anyat orasan? Apay adi mo pa'y dinalusan ti kulungan dagiti asaw. Inasikasok pa'y ngamin ti inayo, madam. Ninanangay, nakadigos ka din. Uwan, madam. Idinalpas ang nagdigos. Rimwar kami, takayat na kano ti agpainit. Isu adyak pa'y nadalusan ti kulungan dagiti tarakan mo nga aso, madam. Nalpas matan. Naasikaso mo ni nanang. Dagiti asok matan ati isarunom. Uwan, madam. Aramida ko.
Hello, Lolito Lakay. Alas 10 ni tirabi apay tala nga sumbatam tiyawag ko. Kunak man mo alas 8 tirabi ti pan naturog yaw. Pasensyakan Lakay. Nagpalabang amin ni Madam Emma itibado na itay. Anya, kunak man o nagitilang bado ti bakit ti labaam. Isu tinagtulagan mi. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw kat manay nayunan matan ti trabahok ditoy. Inaldawon ang mabanbanugak. Jak amo no kabaalak pa'y ti kastoy. No di mon kabaalan, agawit kalangan bakit? Pasano no agungot ni Madam? Sapay nasurok ang makabulan ko laang ditoy. Saan nga umanay ta 8,000 iti makabulan, apakaalaam iti sakit mo. Wen, kasapulan tayo ti kwarta, ang madimot ano di ka ginana. Narigat kag sakit bakit? Panunutom ko mati salunat mo. Sige Lakay. Kasaritak to ni Madam Emma inton bigat. Ibagakken ko na nga agsapul laangan iti kasukat ko. Tadya kon kabailan ti trabaho ditoy. Wala, may mayat samon iti abro na pagtrabahwam. Amangan no mayat ti pasweldo na. Isumot lang ti ko na tigayim ko. Agpakada akon. Nasken nga aginanaak. Tani, grabe ti bannog ko. Pasensya kayon, Madam, ngam agsapul kailangan iti kasukat ko. Nanya ti kayat mo asawan? Agikat kan iti trabaho? Wan, Madam. Ay nawaw, saan ang mabalin ti kasta? Jak ngamin kabaalan ti trabaho ditoy. Agrek-reklamo ka? Apay, manulaang madya agdalos aglaba, mga sikaso kan nanang kan mga sikaso kadagiti aso. No, kasta ti kunayaw. Da kayo laangan ti mga ramid, Madam. Tasyak, talaga ajakon kabaalan? Saanan akabaalan ti bagik? Ha? Diyak kaya ti kasta pa nagsasaom ha? No pumanaw ka, pumanaw kan. Ngam di mo namnamaan nga itod ko pa iti sweldom. Nang runa kat di mo mat kinumpleto ti makabulan. Anya ti imbagbagayo iti dayja a Giselle? Nay, di ka maawatan, Emma. Amo ka, sinugsugan niyo tapno pumanaw, tapno agikat iti trabaho na. Saan ka nga aramid ti kasta? Ay nawaw, agrason ka pa'y lang. Sakbaya pabasulan na, sa lodsudan pa nga umuna ti bagay. Amaw nga amam no anya ti nagkurangam. Saan ay namasapol nga ibagak dayta. Amin ang nagbalin ababaunan niyaw kat awan nagbayag. Di ka kadimas daaw no apay. Anya? Bagbaga man ti kabsat mo si Kamigel. Apay ka day, Tata Philip. Anya man ti inaramid ti kabsat ka. Sakit na ti papabasulin na. Hay nawaw, apay ka naw, Tata. Sakit pabasulin na no apay apimanaw ni Giselle. Anyat ko nayaw, Tata. Pimanaw ni Giselle? Wag, kasanumot nga may. Abusada launay tibak ng akabsat mau. Tada siguro iti panunot nakit saan ang mabambanaw jay tao. Anya? Talagang awan agbayag ababaunan na. Wala ta kasanaw kat dakas magtiugali na. Pimanaw gayam ni Giselle. Anya kumaita? Pimanaw laang no pimanaw. Asino nga rodan ti mga sikaso ken nanang? Sikaman kit di tagbirok. Pilyom tay nagagat na anos kan saan anareklamo. Ay na din kaw. Uray no kasano pa iti kinagagat ken kinasingpet ti maalam ababaunan. Wenno caregiver ni nanang. No di mo baliwan ti kasta nga ugalem. Hawan lat ammo ading kaw. Mabannog ken maumadan tumetlaang. Asino nga roden nga iti mga sikaso kin ni nanang ita? Awanan na. Agtinulong ta mga sikaso ken nanang. Kasano ti trabaho ngay no kasta lang. No nagbalin ka lang kumaana saya at ken Giselle. Di saan kumapimanaw di tao? Saan ka kumangag parikot ita? Hey, jakam mo. Manulang ited mo asweldo na. Agasam 8,000 per month. Ngam no kita ti trabaho na. Trabaho met piman ti talo a tao. Nagbalin ka nga abusada. Tulungan nak nga rod ang. Sika lang ti makatulong iti bagem. Agbalbaliw ka.
itrato man nasaya at dagiti babaunan. Iti kasta ket agbayagdaken ka. Ken aramiden da nasaya at titrabaho da. Ay nawaw! Di mo abusuan ti padam a tao. Ited mo ti umno asweldo da. Tapno saan da ang maumaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adda ka di aramidam inton Sabado, Mari Mayra? Jak pa'y sigurado, Maray. Apay kuma. Imbitaan ka kumaamaki prayer meeting, Maray. Sa din no, Maray. Amang ano ijay ili manan. Ay saan, Maray? Di ka mabannog amagmag na, tadita balay milaang. Sige, agtiksak tulatakan ka no kasano, Maray. Ay nawaw, siguradom ang makaumay ka, Maray. Sigurado nga ado ti maadal mo no kwa. Wun, Maray. Barang mawaya anak, tapno makaumayak. Namnamaak day ta, Maray. No saan ka nga umay, ay talaga adakas ka kanya. Si kakit dimot, Maray. Kumusta dagiti sabang nga impaluom yo, tatang? Naluom ka di mo laang? Jakpay kinita anak ko. Ay nawaw ni tatang mo't. Saan ka di nga imbagak kada kayo akitain nyo? Inton bigatan ti prayer meeting, tatang. Isu kumapay ti saba ang maipamerienda kadagiti umay maki-prayer meeting. Mala, di ka madanagan. Kita kinton madamdama. Di ka kadiaga pura. Apay amadamdama pay lang. Mabalin mat nga ita. Inton madamdama malipatan yun tumanang. Malawo lang. Di ka agungat. Kita matlaang. Kasta tatang. Di yu urayan ang makaungat pay laang datao. Ano na kay Bernard? Anda ka din ni Sally, tata? At tayo jaunag. Madam ati prayer meeting da. Kasta ka di, tata? Umay ko kung may deliver ti parcel na. Di namat nga minsong batan ti awag ko. Mano ta parcel na aya? 2,556, tata. Ay nawaw, nagnginamot gayam. Awan ti pang back up kaw. Dua a parcel nga min dito, tata. Panawan ka pa'y ngarod Tani Sally ti baon kaw. Dakayo laang nga doon tagsarita baraw. Alaman nga ro, tata. Agyaman aklaunay. Apay ka di aya tatang. Amuyo amadama ti prayer meeting. Ngumpayapay kayo mat apayapay. At tangarod parcel mo. Agor uray ni Bernard Jagay. Awan mo't nga minti kwarta. Tanasurok at 2,000 mat ti parcel mo. Makapasurun mo't day ta delivery rider. Di mo't makauray. Una yun. Imawag kanugan ka. Di mo sungsubatan. Ay nawaw kasano kumaamasong batak day ta nga awag. Kat madamamo nga rod ti prayer meeting, tatang. Si kakit di mo't anak ko. Siyempre trabaho na piman na ita. Kung si kamot tinagurda. Aramidin na lang, di trabaho da. Iso adi kagpa-importante, di taksalay. Doorbell pa'y mat a doorbell. Ay, makapasurun. Rumar ka nga minan, nagadupay lang nga ibagbagam dita.
Kat itay pa yung agur-uray dya tao. Naimbagngal daw yung ma'am. Hay, makapaasar ka mo't si ka, Bernard. Ay na ma'am, apay ka di ma'am. Imay ko lang mat i-deliver ti parcel ma'am. Di ka makaururay mat. Madama ti prayer meeting mi. Kat doorbell ka la, doorbell. Kasalabasol ko pa ita Aramidag lang mati trabaho kas delivery rider, madam. When angam inton sumaruno, makauray ka mat. Di kay ko magpa-importante, madam. Kas makita yung may. Ato pa, hindi naskang i-deliver ka. Saan lang ati order yun, i-deliver ka, itang aldaw. Bastos ka. Kaya't mo, i-report ka iti boss mo, ha? Itidyokin di ti bayad ti parcel yaw. Taon na malpason ti saritaan. Siyak lang arudan ti pinaguray yaw iti nabayag. Siyak lang arudan ti nataktak iti kinabayag yaw. Da kayo pa ilang tadaganas ng agungat ita. Ay nawaw. Ay, makitam talaga. I-report ka iti boss mo, tapno agnakam ka. Kunamlan asino ka mat ngagsasaw. Sino mat di doorbell a doorbell itay madama ti prayer meeting, Marisali? Ay, ni Bernard akalugaran tayo, mare. Iso tinang i-deliver iti parcel ko. Kunaklakit din no asino? Delivery rider mat gayam. Makapasuron nga rod, mare. Di mat makaururay. Ang mga no di na amo nga ada ti prayer meeting dito balayo, mare. Jak ipalubos, aday jay pailaang mat a Bernard timang dadaal iti aldaw ko. Ay nawaw, agkalma kalaang ka di, mare. Kalkalpas laang ti prayer meeting tayo. Ngamne, napudot adagos ti ulong. Asino ti saan a pumudot ti ulo na no kastalaang, mare? Panunutom laangan nga aramidon jay tao ti trabaho na. Sa maysa, saan matpiman ang mabalin nga aguray itinabayag di tarwar? Ang mga no adupiman ti i-deliver na, mare. Ay, talaga kit di nga awan respeto day a Bernard, ah? Uston, mare. Agkapikakit din. Bisin mo laang siguro day ta. Ay, nagawid matlaang ang dagiti bisita. Makapaginanamot tanda taong. Pagsarito tapay mansali. Ay nawaw, anya man ang tibagam tatang. Apay bait akas jay anak ka. Na, adda ka di manin parikot tatang. Nakaungungit ka launay anak ka. Uray simple abanag. Pagbalin ng abigdil. Amom amadama ti prayer meeting dito'y balay. Ngam ungat kamad nga ungat. Wen ata makapahay blood mat nga ruday di a Bernard tatang. Nakababain kidi ka dagiti bisita. Oh, anya ko man tinakababain ijay ngay. Tawag ugalyam Libre laang matagbalin ang nasayat. Ngam no apay nga taadi mo maaramid. Apa yun, Bernard Lakay? Kaslabad trip ka Kumusta di pa nag-deliver mo? Talaga bad trip pa kita, Fina, bakit? Apay ay ha? At dati nakapaka-customary tayo. Ay nawaw. Saan ka di ngayon bagakkin kaaliklikam ti makiapa? Si kalatta kuman ti nagpakumbaba. Diyak natupulang ti bagik. Nakaungot tumot ngamin na dya sali. Anya ti kunam? Ni sali ti kaapam? Un bakit? Nagsinungbat kami itay. Ne, anya ti makagapaw? Agong ungit nga raw, deliver ko ti parcel na. Diyak ka no makauruuray. Kat no nasurok at 30 minutos ang nagruurayak ijay. Irason na pa yun ti prayer meeting ta. Amo nga raw, madama ti prayer meeting ta. Sa may isa, aramidag lang matitrabaho ko. Ay kat inawagam kumapay ang amin, sakbay anapan ka iji balayda. Di na sinungbatan nga ron bakit. Diyak mat kaya ti mataktak, iso nagdiretso ak iji balay ta. Ito sumaruno, di na namamaing, i-deliver ko pa ti parcel na. Narigat ti mapagsasawa ni Jay. Umayak man, Mare Mayra. Umay kalaang amare. Nawayamat ti salas may. Addaman kayat ko asaludsudan kan kamara eh. Anya day jay maray. Na i-deliver ka din ti order mo a blender, kan dish cabinet, Mare. Ayawan maray. Idi pay na minsan nga aldaw. Apay ka day. Ay nawaw. Apay ngay, adimot din sumangpot ti order ko. Naggidan tamot anag order. Ayan ti order mo aya maray. Adda ka numatin ijay shop da ijay ili. Ngam di damutin o mai-deliver. Oraya maray.
Amangan no i-deliver da intun bigat. Ay na, makapaasar mare. Kasapulak day jay nga order ko. Ngam di damutan i-deliver. Adayo mat nga rod ti shop da. Alangan mat nga iso timapan ko gagaraan ijay ili. Anusam nga urayan ng amaray. Ma-i-deliver to ka di. Ayan nila kay mo, Fina. Adda iti trabaho na ita, Marisale. Apay ka day? Salud-sudo man kan kuanan no asino ti mangi-deliver iti parcel ko. Ha? Wano saan? Ibagam kan kuana, tapakikita na ijay shop na. Kasapulak day jay nga order ko. Ngam di mo tin may deliver. O sige, ibagak to kanila kay ko day tamaray. Di mo liplipata na. Kasapulak day jay a parcel ko nakmanan. Naladaw launa yan, tipan na ka-deliver na. In may ni Sally dito'y balay itay lakay. Anya man ang timay na imbaga. Pakikitam ka no, ti parcel na ije shopyo. Ay nawo, kalpasan ti naramid na. No kasta, adda talaga ti parcel na ije shopyo? Hoy, mapanalaanan ije ili Anya? Diyak kaya ti mga i-deliver iti parcel na. Amangan no agungot kumanain. Saan lang kaya masyak ti delivery rider pinagsasawan na bakit? Agraman ti kakadwa nga i-deliver ti lugar tayo. Iso di damutin kaya ti mga i-deliver iti order na. Kat, kasano nga rodan da ita? Asinon to ngayon ti mangi deliver. Diyak mo, bakit? Ngusyak, diyak kaya tayo. Narigat ti maungtan nga awan ti makagapuan niya. Ay naapo, makapaasar mo't dagita a delivery rider. Ay nawaw. At yaman ang ti pagpungpung tutam dita. Bigbigatan si kasali. Makapasuron nga ro tatang. Awan mo't ti umay mangi-deliver iti order ko. Naka-out of delivery itay agsapa. Ngumrabiin kat awan pay. Saan da siguro manan nga umay i-deliver? Mabuting na siguro akang ka. Ay nawaw, anya ko mati pagbut nganda kanyak. Sa anak mo't amang mangan iti tao. Mabuting da. Ngabay, nakaungungit ka. Kasi numatisal nga butang. Kas kalaan niya nung makaungit ka. Di mo kadipay usaran ti blender mo, Mari Mayra? Saan, Maray? Awan mo't ti ma-blender. Apay ka day. Mabalin abuludak pay lang. Ay nawaw, di da pa in-deliver ti order mo, Maray. Hey, awan pay nga rod, Mari. Kinasaritam ko man ni Bernard, Kinasarita ko ni bakit na idi pa'y napalabas ngal daw. Awan latamot ti may deliver. Day takit din, Maray. Amangan mo't no naupay dagiti delivery riders, takanayon mo ida pagpupudutan, Maray. Sapay adayo mo ti ili. Sayang ti plete no isulaang ti gagaraag. Ala, buludong pay lang ti blender ko, Maray. Ngam anadam ata ang mga numaperdi mo't. Na, ay nawaw. Anya ti pagkit-kita kanyak, Maray. Diyak mo nga anadan dagiti bulbuluda. Makitam day ta, Maray. Agbalin ka manan a dragon a di na oras. Manuta parcel ko, Manong Bernard. 470 lang. At ito'y tibayad ko. Keep the change. Hey, agyaman na klaunay, Mayra. Awan anyaman na. Aywan gayam. Awan ka diti parcel ni Marisali ita? Awan, yakin nala. Sigurado nga agungad day dyan no agi-deliver ak di tabalay ta. Urayan na nga minti parcel na. Kasapulan na kano. Nakabutbutang may tagi-deliver di tabalay ta. Agong ungit nga wamot makagapo. Dahil ta agpaisaw. Bagbagaam dyan kumarin. No kasi ito ugal yan na. Awan taon di mayat amang i-deliver iti order na. Unam lala sino mo't magsasaw? Ni Bernard mo't dayjay. Nag-deliver ka di dayjay, Maray. Wan, Maray. In-deliver na ti order ko. Ay nawaw, nagpartak da amang i-deliver iti parcel mo. Ngam di damat umay i-deliver ti parcel ko. No daduma, naka-out of delivery. Inton kwan, buyer is not on location kano. Oray nagmalmalim nga daak di tabalay. Sinaludsud ko nga rod itay kat mabutang da kano amang i-deliver iti parcel mo. Nakaungungot ka kano nga min, Maray. Ay nawaw, kasta timbaganakan ka. Wan, Maray. Pudno mo nga min, Maray. Nakaungungot ka talaga.
Isumot lang ti madlaw ko kang ka. No daduma, oray simple abanag kat agungat kaadakos. Nasabat ko ni Bernard di tadaalan ni tayo sali. Dinamag ko ti parcel ba? Kat mabutang da ka nung may mangi-deliver. Ang daytan tatang. Sino mo tinakadamagab? Imbaga ni Mari Mayra kanyak itay. Doapay nga may nakasta ka anak ko. Agbalbaliw ka kami na tapno saan nga agbutang di padam at tao king ka. Tatang, Ura sino, biman agbutang lakid na no maong-ongtan nga wamot ti makagapaw. Ano ti masapol mo? mabalin ka di, apakikitam ti parcel ko ijay shop yo. Naurnong samot tan ti parcel ko ijay. Aywan, adang agpaiso ti parcel mo ijay. Awan ti mga i-deliver. No mabalin kat paki-deliver mo ko man. Ay, ko, ni Mark langan ti kasaritam. Tayo ti mga itulod iti parcel mo ijay balayaw. Alam mo tan, Bernard. Di ka madanagan. Saan ako nga agungot? Oo. Amangan mo kunayo lang dayta. Narigat nga tati may babain. Saan nga ruden ang maulit? Anya ka laki di mo tan? Anya ko nam. Ay, di ko na saanan ang maulit. Paki-deliver yung matan ati parcel ko. Taka sa pulak at talaga dayjay. Sayang mo't no maisubli ijay seller. Kalpasan ti manong aldaw a panaguray ko. Na i-deliver mo't laangan ti parcel ko, tatang. Ni Bernard Samot din ang i-deliver iti parcel mo. Isungag pa iso, tatang. Nagpakpakaasi akin ko na idinaminsan nga aldaw. Inikam ititip na. Siyempre, Nasayat ba't nga raw, no kasta. Ay, at damot laangan mausar ko, tatang. Nabayag nga inururay ko dagito'y ka. Nimbag ko naman. Tanasyan di tao king ka. Wan nga rod, tatang. Pagadalam daytan anak. Intong sumarnaw. Saan ko mga ti unget mo ti ipang pangruna? Agbalin ka ki di nasayaat. Tapno saan ta ka akabuteng ti pada matao. Bilaglag ipam. Libre laang ti agbalin nasayaat iti pada tayo at tao, anak ko. Ay, nawaw! Agbalin tayo kuma, anasaya at itipada tayo a tao. Pagtalinaadan tayo kuma, ti respeto kan panakaawat. Tapno awan ti rumswa ariri. Kang runaan iti amin, saan dang agbutang kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.